차베 마시아 차베디 알레 다직제네 샤와 아딘난 탄다 탭디다 고마레 베팁 탄다 케란즈 메말란도 탭딩이디 바두샤 슈구드 된샤나 심중 군종하게 디 카사 군종하 나랄레데 요레 디 다직제네 샤슈와 अहिले हाल सबैले त्यो किताब चाहिँ हेर्नु पर्दैन यो के भन्छ नेपालीको त्यो तयार पारेर हुन्छ त त्यो कागज चाहिँ पेपर चाहिँ 군종하 심중 대생 당보 군종하 के भन्छ पेज नम्बर उसमा छ पेज नम्बर 8 मा छ है त नेपालीको चाहिँ पेज नम्बर 8 मा 군종하로와 올라스 다 당보니엘야 슈구마시아 녜 지시지 쇼기 디토라 지녜아 로와 पहिला हामी किताब त्यो कागजमा नहेरौँ पहिला उहाँले चाहिँ मुखबाट बोल्नु 땅에 덴데지 쉬고 삼수다랭데라 땅아란조 조와 셈젠라야 류단 셈세 직다 니 여의 말에 다 딩이 여바디 나란조 수수기 아니 싱기요레 베나 나다부질라이 나의 류요레 셈요레 기란졸 이나야 류요레 셈요레 티난싱기 조와 셈제 상말이야 류단 셈디 여의 말에 हामी सबै प्राणीहरूलाई आफ्नो तपाईको सबैमा चाहिँ एउटा मन भन्ने चित्त भन्ने चेतना भन्ने चाहिँ सबैमा तपाईको भइरहेको छ विद्यमान छ 류단 셈니 शरीर र मन भन्ने चाहिँ दुवै छन् 다 디나네 덴데기 류셈니 데다 도아심진 찔이야 여바체 다 소메 캄베 강사라 아니 도따나 류메라 그래 당가 따라이나 아니 지기다 류 신도 차와데 여와 인사 류여세네 소메 캄라 류메세야데 류락과 메발야 대시 경고하래 나나 신체나 अब यहाँ तीन लोक मध्येमा काम लोक रूप लोक अरूप लोक तीन मध्येमा चाहिँ अरूप लोकमा चाहिँ शरीर काया हुँदैन भनेर त्यसरी भन्नुभएको छ सूत्र अनुसार भन्ने हो भने चाहिँ काया हुँदैन शरीर हुँदैन तर तन्त्रज्ञान अनुसार भन्ने हो भने चाहिँ सूक्ष्म शरीर चाहिँ हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ तेरे तेटी बचे ता देने ता जम्बलिङ दिनाला ता जम्बलिङ सा जिदिङ खम नाला अनि जिदा दोसम जे लुसम यो बचे ता ती योगिङ नाङने दोआ मिसे जोता दोआ मिसे थेला अनि 류다 셈세 니 여바체 데데게다 도와 미게다 류셈니다 데네 나란조게다 지게 도와 미 지속에 나로라야 다 류디 하장 개침부지네 류단 대외 최대인데 시위 개침부에 셈네 류기 최대인데 하장 개침부지 지기요래 अनि हामी सबै मनुष्यहरूले मानिसहरूले चाहिँ शरीर र मन दुई मध्येमा चाहिँ अनि स्वास्थ्यको लागि शरीरले एकदम हामीले ध्यान दिएर चाहिँ अनि स्वास्थ्यको लागि हामीले विभिन्न प्रकारको उपायहरू अपनाइरहेको छौँ धेरै ता सेमजिङगे नालो ने दोवा मिलया अनि लुसिमनि यबे लुल ट्रेडिङ केचिन ताया छि युगु योरे थिन नङसिन छेने मोने छेना सेम्या योवा 인자 셈기 최대한 대야 하장기 개침부직 따고요래 이나야 도와 셈진기 나라 셈 여바 직바 이나야 셈기 최대한 개침부 인바 따켄지다 셈기 최대한라야 도낭마땡에 링이 용고요래 अब यहाँ हामी मानिसहरूले चाहिँ शरीर र मन दुई मध्येमा चाहिँ शरीरले अति हामीले चाहिँ ध्यान दिएर स्वस्थ हुनको निम्ति चाहिँ विभिन्न प्रकारको उपायहरू हामीले अपनाइरहेको छौँ भने चाहिँ तर हामीले मानसिक स्वस्थ हुनको निम्ति शारीरिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू अपनाइरहेको छौँ तर मानसिक स्वस्थ हुनको निम्ति हामीले त्यति ध्यान दिएको हुँदैन त्यसमा दुई प्रकारका तपाईँको मानिसहरू हुन्छन् एउटा चाहिँ शारीरिक मात्रै भने कि मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि ध्यान दिने खालको पनि हुन्छ कम्बे माना
제 다든데 임바 윤두 다 티와 첨부지 가르래라나 류기 최대 로와 밀려야 류기 최대 결정부 임바 낭신 셈기 최대 결정부 레베 마레베 스타디 티와디 내가 좀 찾아요. अब यहाँ शारीरिक स्वास्थ्यलाई हामीले महत्त्वपूर्ण दिएको जस्तै मानसिक हाम्रो मनलाई पनि चित्तलाई पनि मानसिक स्वास्थ्यले पनि ध्यान दिनुपर्ने ठुलो हो कि होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ यहाँ आउँछ अब 디 토라 시럽 타르침바 아니 즉 덤바 좀된 대당 다대 뒤수 드럽 니슈 쩌직배 아니 덤바라야 지 초리야기 경고인 경원 군진 주시버 첨보 딸rel라마 초기 공반나신 제이나 땅원에 당내 셈기 최대인데 하정 개침버리스 셈기 최대인 개침버 이만마세 류기 최대인 레장 개체와레스 딘디직 아니 시럽기 제네 킹규열에 खेमनाशी सुंग योर अब यहाँ परम पावन महान गुरुहरूको उहाँहरूले भनिए चाहिँ जस्तै उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्य भन्दा पनि वास्तविक रूपमा वास्तवमा तपाईको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ अति तपाईको महत्त्वपूर्ण हो भनेर उहाँहरूले यसरी भन्नुहुन्छ त्यसो ता दुस छेने जेजागा दिसुंग योरे 다 녀외네 삼로당 임바 이나야 류기 최대다 생기 최대니데 니가 개침부 레베스라나 개침부레 댕이기 나네 다동 가리 개차와레라나 생기 최대인데 개차와레스네 아니 문진슈고요 मेरो तर्फबाट पनि यदि प्रश्न गरे भने शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य दुई मध्येमा शारीरिक स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण हो कि मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भने सोधे भने चाहिँ म यो भन्छु कि शारीरिक स्वास्थ्य भन्दा पनि मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हो भनेर भन्न चाहन्छु या त्यसै नेगा de karre slava yiba yina 류기 최대디 개침보 가수지 임바 이나야 간다 류디 아메 ngal기 낭라 아니 류 착반의 송대 맛이 버기 뒤수 티레 직전에 로 게주 인도 직전에 구주 인도 직전에 로 갸당아 주정아지 인도 된대지로와 다 단다 잠린데나라 로 체슈도 영어마 네팔리 직 총에서 갸당 십주샤 가주에는 직스기도 와다 디가스 예버터 다 디링가 될라 수부디 여와 인자 최된 개좀 차버라 옛나야 넘버 셰베기 균경원에 깨지셔야 이나 깨왕아망아마 통화 매반의 영화래 세 딜러 옛나야 류 가존네바 디시도 아니 셈데 네고아래 마음바나야 깨와네 깨와 셈데 무트는 로거래 데데 염바 윤드 류기 최대인데 가수의 개체나야 로갸다 십지샤당지 레도와 셈기 최대인데 깨와네 깨와 규마 쳬발라 내가 차대요레스 अब यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य भन्दा पनि मानसिक स्वास्थ्य किन महत्त्वपूर्ण हो भन्दाखेरि चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्य भनेको चाहिँ हामी 100 वर्ष जति बाँच्ला अथवा 100 वर्षभन्दा बढी बाँच्ला त्यति मात्र यसको एउटा सीमा हुन्छ त्यसको एउटा कस्तो भने सीमा छ तपाईको तर मानसिक स्वास्थ्यमा तपाईको चाहिँ सीमा नै हुँदैन हैन जन्मान्तरदेखि हाम्रो चित्तको प्रवाह चाहिँ आइरहेको छ गइरहेको छ त्यसकारणले चाहिँ जबसम्म हामी तपाईको बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ तबसम्म हाम्रो चित्तको सन्तति चित्तको प्रवाह चित्तको धारा चाहिँ तपाईको बगिरहेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चित्त र तपाईको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ त्यसकारणले चाहिँ तपाईको चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ त्यहाँ धेरै यम्बा यिन्दु चाम्बा 류기 최대인 전에 류기 동네 매바서야 땅 충도 땅야 류기 디기디 총중 가자 매바직 여바서야 여바디 체로 땅야 디 개침부 이만 낭시 셈게 동네 이나야 총나 셈게 동네 때 매바서야 매바서야마도 나야 셈게 동네 때마 충도 땅야 셈게 디기 매바디 디기 여바서야 여바디 공네 공도야 체로 땅야 공별 땅야 때 하장 내가 전부 차대도 와 जसरी शारीरिक दुःख कष्ट पीडाहरूलाई हामीले हटाउँछौं कम गर्छौं त्यस्तै प्रकारले मानसिक दुःख पीडा अशान्तिहरूले पनि हामीले चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ र मानसिक सुख शान्तिले चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ
어테레 다동 나당 데네 셰바 이나 아니 그 동아니기 내가 지금 데네 셰바 임바 이나 나란족이 사진예랭이 셰르드지기 류테기 랑신코라 동알와레 류코랑이 랑신코라 랭윤기 샤완젠지 차드요레 데데 임바 인자 류기 동에 가주 파 매버스에기 찌지 갸바이나야 매버스 토야요 말에 야 단다직 매버스디 상이야 용거래 베나 차샤나 가서 나닝 로라야 참바나 차와나 베딘데기 베지 나자지 나네 강에 체드 맹간 침바레 매 라바레 매 사레 다레야 달로 나용도와 다디나시 달로 매 사네 가주잖아야 슈만 나용거래 카두 차 카두 디체네 마도 베데 땐도 나자 견에 매바 저기 동에 매바 차야 무도와 데 가르라나 류코랑기 군주베 랑신데 샤다 루바 मेजावे राशि तुम्हारे राशिला नेबे थोने छुआरे अब सूत्र तन्त्र अनुसार भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यो शरीर चाहिँ एउटा अपवित्रको स्वभाव हो त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति हामीले यो शरीरलाई शारीरिक दुःख पीडाबाट हटाउन चाहे तापनि कुनै समयमा चाहिँ त्यो हट्ने सम्भावना हुन्छ तर भए तापनि फेरि तपाईको चाहिँ त्यो चाहिँ दुःख पीडाहरू आइरहेको हुन्छ जसरी शारीरिक रोग आज लागेको शारीरिक रोगलाई चाहिँ दबाईको सेवन गरेर निको भए तापनि फेरि पछिपल्ट 2-3 महिनापछि फेरि हामी रोग हुने गरी त्यसरी एउटा रोग लाग्ने गर्छन् त्यसको कारण के हो त भनेर चाहिँ बुद्ध भगवानले चाहिँ शरीरको स्वरूप नै शरीरको स्वभाव नै के हो भने दुःखमय हो दुःख त हो उहाँले भन्नुभएको छ धेरै त सेम सिंगेज गाङला छिम्बाइना सेमकी रंगशी वेसेवा ठिमनम लुवा सुङयाता अनि घरसा बुमगी दाला सेमला सेम माचेते सेमगी रंगशी ने वेसेवा ओ सेने सुङया तिन्डेगी नेंगा चेदा जे योंदे सेमगी टिङदो दुङे सिङेदा काङे सिङे दाउ देन्जो योंगो आरे येने लुबुर दु योंगो आरे तिमातो दुङे दे सेम खोरांगी रंगशी यिम्बे 차네 दुङे दु योंगो मारे 셈기 랑신 넘버 타바 외세와 차고요래 근데 인자 셈기 땡기 동네데 매버스에기 베저르지 템바 이나 셈 랑신기 외세와 임바타 셈 코란 동아웨 랑신라 네 매베 차네 셈 코란 대외 랑신레 동아웨 랑신 말에 동아웨 랑신 매바 대외 랑신 임베 차네 셈기 땡도 동네 매버스 디기직 탐에도 빼러 이나 빼토그레스 근데 인자 류기 대와 동네레 सिमकी देवा दुंगे खेचेरेस नेंगाची अब यहाँ हामीले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ अघि शरीरको स्वभाव भनौँ शरीरको प्रकृति भनौँ द नेचर अफ हाम्रो फिजिकल बडी चाहिँ एउटा चाहिँ दुःखमय हो दुःखता हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ तर मनको स्वभाव चाहिँ मनको प्रकृति चाहिँ मनको नेचर तपाईँको चाहिँ त्यस्तो होइन एउटा कस्तो भने सुखको एउटा चाहिँ प्रकृति हो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यदि हामीले असंयमित चित्तलाई तपाईको दमन गर्ने कोसिस गर्यो भने चाहिँ संयम पार्ने कोसिस गर्यो भने त्यो मनको सुख शान्ति चाहिँ विकास र प्रगतिहरूको चाहिँ उन्नति भइरहेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ शारीरिक तपाईको चाहिँ उसको शरीरको स्वभाव चाहिँ दुःखमय तर चित्तको स्वभाव चाहिँ सुखमय दोष छ तेन्डे यम्बा यिन्दु चाम्बा त सेमगी तेंगी अनि दुङे सेयाताङ दिगी दुब्यागी ट्रेडेन्डे ngaranjugi thonang tegoya chik khechimbu yimba ngunjingi thone thonang tegoya chik nyebardu chayores tingazu mangbuchigi thengimendu suku kyangkyangla samlo ta ma to sem yarge tanya ta semla ya chik chegore seadi samlo khoringe komburisha roa त्यसकारणले यस संसारमा प्राय हामी मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो भने आफ्नो चित्तलाई कसरी परिवर्तन गर्ने सकारात्मकमा कसरी हामीले चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ त्यति ध्यान हामी दिएको हुँदैन हाम्रो प्राय मन तपाईँको चाहिँ आफ्नो शरीरप्रति मात्र ध्यान बढिदिएको त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब यो चाहिँ हुनु भएन भन्ने उहाँको भनाइ त थन्थ्यो दुगजी सेना ngαν주 semle subu디 खेछ 다 수부디 개첨부 레 라고래대야 수부레 배샤 개죠지 거 뭐네잖아 배샤서야 당 아니 노르롱제서야 때 류단 셈 디기용의 체도 서거의 계자로와
들어와 디 인도 자몽은 있잖아 배샤 라야디 류심기 욕불로 추고고로와 들어와 당 먼저 가려래 류다 셈대 배샤기 욕부 임베 소르잖아 파 배샤기 쳐도 류심니리 배줘 땅네 러디기도 와 할람다 땡상 망체와 배샤기 욕부 소리 차도 점링기미 야자 망아디 अनि प्राय मानिसहरूले चाहिँ आफूभित्र भएका मनभन्दा पनि शरीरले तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिइरहेको छ र शरीरभन्दा पनि फेरि पैसाले बढी तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिइरहेको छ प्राय मान्छेहरू चाहिँ पैसाकै तपाईँको चाहिँ एउटा कस्तो भने दासी जस्तो भयो नोकर जस्तो तपाईँको चाहिँ व्यवहारिक त्यसरी उहाँहरू जीवन बिताइरहेको छ तेरे यम्बा युद्ध चाम्बा दियाङ अन्जु सिङगोरदा पेशा गाजा ngaranzu gi ludan sem ngaranzu dowa mi lusem de pesha gi yokpo mare pesha singi de ngaranzu dowa mi yokpo res di munjin thoba goya di khechmre त्यसकारणले धन सम्पत्ति भनेको पैसा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो भने एउटा उपयोगको रूपमा हामीले चाहिँ एउटा दिनुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ पैसाको नोकर होइन कि हामीले पैसाले तपाईको नोकर बनाउने क्षमता चाहिँ हुनुपर्छ अता दोस चेने 디바도지 슈 텐데 임바 인자다 심기 최된디 하상기 개첨부 차 여바다 심기 동에서야다 심기 디기 드베디 개첨부 차 유드 신네 심기 최된 간디스 체오레 시베티와 심기 땡기 류에 동에 매바다 소야당 동에 충도 땅야당 디기 여바 소야다 디기 체로 땅야디 간디스 체오레 시베티와티 하장된 거 전부 잘해 अब यहाँ प्रश्न यो आउँछ कि यदि हामीले शरीरभन्दा पनि मनलाई महत्त्वपूर्ण दिने हो भने चाहिँ अब त्यो मनलाई शान्ति कसरी पाड्ने त्यो मनको शान्ति नभए र मानसिक स्वास्थ्य तपाईँको चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ दिलाउने भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न एउटा आउँछ ता दिला चिर सांगेगी सुंगरबगी नांगला दिकोर सुक्चम्बु सुंगु आरे लाग्परदो सेमगम रिपे नांगला दिकोर सुक्चम्बु सुंगु यारे त्यसकारणले मानसिक स्वास्थ्य बारे अनि बुद्धको धर्ममा चाहिँ धेरै प्रकारका व्याख्याहरू रहेको छ र बुद्धको धर्म र बौद्ध दर्शन र बौद्ध विज्ञान तीन मध्येमा चाहिँ अझ तपाईँको बौद्ध विज्ञान सम्बन्धमा धेरै प्रकारको त्यहाँ चाहिँ व्याख्याहरू रहेको छ नाम नै क्या मेन्टल साइन्स सेमकम रिपे नांगला मनोविज्ञान भन्ने मनोतत्व विद्यामा चाहिँ धेरै प्रकारको व्याख्याहरू रहेको छ सेमकम रिपकी नांगलो लायाङ थरिङ अरान जोगी दोदेयागी सिमजुङ कुण्डुङागी नांगला दिकोर्ती खेचम्बुचेले सुंगुयार अब यहाँ मनोतत्व विद्या सम्बन्धीमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ यहाँ आज भन्नु गइरहेको चाहिँ 51 अनि चैत्य सम्बन्धी चाहिँ यहाँ भन्नु गइरहेको अले सिमजुङ कुण्डुङ अमर सिमजुङ आजिक नांगला ल 51 चैत्य सम्बन्धी तत थनाट्या ता खरी दिनाला खरी सुङ दिगुयरे लाबा यम्बा यिना रवा दिनाला शिजे सेमगी रंगशिन वेसेवा सेति रंगजाशा रेसवा ता सेमगी रंगशिन वेसेवा रेते सेमगी रंगशिन थेला अनि थंदम रंगशिन कुंजो रंगशिन नि येबे नाने सेम कुंजो बे रंगशिन दि सेचम रिक्सम रेस खसाने मंगबुशे साइबा दिछे ता सेमगी कुंजो बे रंगशिन दि सेचम रिक्सम यिम्बे छाने सेम थिगी खोरला कुण्डुङादे खतुइने योरेस छोवान दुशे सेम्बारे प येले छबा खतुइने योरेस ति खसा कुण्डुङा से गांने कुण्डो से देशे थोने शुचाइबा अब यहाँ 51 चैत्य मेन्टल फ्याक्टर भन्छ इंग्लिशमा चाहिँ 51 तपाईको चाहिँ मेन्टल फ्याक्टर्स भएको मध्येमा चाहिँ अनि आज यहाँ सर्वत्रक भन्ने सर्वत्रक तपाईको चाहिँ 5 प्रकारका एउटा सर्वगम चैत्यहरू हुन्छन् त्यसको बारेमा आज भन्नु गएको छु र एउटा कुरा अघि उहाँले सूत्रमा के भन्नु भने चित्तको प्रकृति अथवा चित्तको स्वभाव चाहिँ प्रवासवर हो भनेर भन्नुभयो सूत्रमा चाहिँ चित्तको स्वभाव अथवा चित्तको स्वरूप भनौँ चित्तको प्रकृति चाहिँ प्रवासवर हो स्पष्टता हो भन्ने भन्नुभएको छ त्यस्तो प्रकारको प्रवासवरमा चाहिँ अनि समृद्धि तपाईको आधारमा समृद्धि दृष्टिकोणले चाहिँ एउटा प्रवासवर र अनि प्रमाण दृष्टिकोणले एउटा प्रवास दुई प्रकारको हुन्छ तर यहाँ अहिले चाहिँ समृद्धि दृष्टिद्वारा चाहिँ राखिने चित्तको प्रवासवरमा चाहिँ आज यहाँ चाहिँ त्यो सर्वत्रक भन्ने 5 कुण्डुङा भन्छ
군동강 것이 말을 보는 거예요. 그래서 때려 다 대슈와 다 셈기 랑신 외세와 군조도 된다. 군조병원에 세점 직상 인자 군동아 요레스 가상 시에네 다 다른 가리시고래 슬라바 임바이나 딘제기 조셈대와 조셈대기 코르라 군종아디 레용도 잠바 셈이메 찬 군종아 레그레 군종아이 강라라 그러다 군종아이 강라 아니 개와 죽지기 심중 개와 죽직 생에 월 용그래 딘제기 심중 되게 조셈대기 코르라 레바이나 조셈대 개외셈 차고다 하소 조셈대 가르쳐 두고요래 개외셈 차고라 그래서 빼지샤나 야고도와 얀 강리되는마 추지 짱마 교용 거다 다 추짱마마 교용도 추육사기 날라되기 잠델라 오만 잡으던데 망부 직 요아이나 추도 오만냠도 제 로용도 추디 가르쳐오래 오메 추차르고요래 하고서 딘나신 안주 셈테 마도 세네 셈데 게심뱅 안네 셈기 코르라 개와 쭉지기 심중지 딘나라 레바이나 셈테 गेसिमछागयोरेस दिपेचिशा अब यहाँ प्रधान चित्त र त्यसको वरिपरि भएका त्यसको परिषद चैत्य चाहिँ बारेमा उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ 51 चित्त मध्यम जुन प्रधान चित्त चाहिँ यदि तपाईको त्यो प्रधान चित्तसँग त्यसको वरिपरि भएका यदि त्यो परिषद चैत्य चाहिँ कुशल चित्तमा परिवर्तन हुन्छ भने त्यो समयमा चाहिँ त्यो परिषद चित्तसँग भएका प्रधान चित्त पनि तपाईको चाहिँ कुशल चित्तमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ जस्तै तपाईको चाहिँ हिमालको पानी हैन तपाईको हिमालको पानी तपाईको माथिबाट यसो बगेर आउँदाखेरि चाहिँ यदि बीच बाटोमा दुधै दुध छ भने चाहिँ त्यो दुधसँग मिसिँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो हिमालको पानी पनि तपाईको दुधको पानी भनेर भनिन्छन् त्यसै ता देदोआ छेजंगा सुसु सिम 되게 코르라 아니 개외심기 심중 아니 디게디 랩 심중 때야 숙천부 시부 즉래 용도 개외심 차와 맛에 개심 숙천부 차고 하래 개심 숙천부 때 얇게 친 숙천부 차 용도 잠바 신내 상계 생이데 차고 근데 이마 인자 대도와 프로젝트 나라 뜸바 좀 된데 콩라이 류다 셈 요래 셰서슈는 구수다 투그러와 셰서마슈는 류셈 요래 데 앙굴리말 세즈도와 콩 앙굴리말라 텔라이나야 아니 류다 셈 요래 딱좀 앙굴리말라다 좀 된딩이 두승염도 슈베 갑라 좀 된디기 셈테 하장기 개외셈 상부슈 즉 참바 닝제 펜베 삼바 슈 저기 장마 이배 슈다 이동와 상부지 차대요래 디카도 데라 앙굴리말라기 셈데 하장기 배 주부 작보 콩로 샤당 바로와 딘지기 배들레 돼요. 디인자 좀nen데기 셈 시시토와 상부 시워지 차야돼 가르쳐래. 좀nen데기 셈 되기 코르도 개외 심중 쭉직 딜레와 마세 개외 심중 되게 또 너바 탐에도 야 폐제 셈 상슈직 레वे 딱센 테레. अब यहाँ फेरि उदाहरण गरिदिनु भएको छ प्रधान चित्त तपाईको तब चाहिँ कुशल चित्तमा परिवर्तन हुन्छ जब प्रधान चित्तको परिषद चैत्यहरू जब चाहिँ कुशल चित्तमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो चैत्यहरूसँग चाहिँ भएका प्रधान चित्त पनि कुशल चित्तमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ जस्तै तपाईको यहाँ उदाहरण दिनुभएको छ कि भगवान बुद्धमा पनि तपाईको शरीर र मन दुवै छ र अङ्गुलीमालले पनि तपाईको शरीर र मन दुवै छन् तर भगवान बुद्धमा भएका चित्त चाहिँ अनन्त प्रकारले चाहिँ एउटा चाहिँ शान्ति तपाईको कुशल चित्तले चाहिँ भरेका छ तर अङ्गुलीमालमा तपाईँ भएको चित्त चाहिँ अकुशल चित्तले भरिएको छ मतलब त्यहाँ अकुशल चित्त र कुशल चित्तको भेद हामीले यसरी गर्न सक्छौँ त्यहाँ त्यतिसम्म त्यही यङ्ग्यो धेरै जियोङ्गी खेङ्ग्योगिरे देला आमाचदोवा 대충충지 아마스도와 디 앙글리말라기 아마레 앙글리말라라 기긴 독자지 체네 기긴디기 케랑기 밑동직 세네 주구동직 청와수에는 증발을 따고 그래서 다 된다 너르되나 밑동직 세네 주구동직 득채고래 세래 저는 드네 결혼 탈바토 그래서야라고 다 지지 송으로와
तेरे मी गुब्या गुब्जु कोरगु से छाने चिक हारवा चिक सेगा दस सेगा से गुगु यजा सेगा दुदु आमत खेबरे 지난다 아마 배 세야 체는 도용도 아니 뒤텔라 아니 아마 저도 뒤 커도 될라 뜸버 좀 된데기 결론 넘버 쟁을 뚜네 안골리 말아 되는야 패버래 뒤기 रिमुति थिए मरवा अहिले यहाँ चित्रमा भएका एउटा बीचमा त आमा एउटा छ त्यहाँ है तपाईले त्यसको एउटा कथा छ अनि अंगुली माललाई उहाँको गुरुले गुरु दक्षिणाको लागि 1000 अनि नङ मलाई चाहिएको छ भनेर त्यसरी उहाँले गुरुले चाहिँ भन्नुभएको हुन्छ त्यो गुरु दक्षिणाको लागि चाहिँ अनि अंगुली मालले चाहिँ 999 मान्छेलाई मारिसकेर अनि एउटा एक बाँकी भएको हुन्छ त्यो 1000 गन्ती पुग्नको निम्ति चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नै आमालाई चाहिँ मारेर चाहिँ अब त्यो नङ चाहिँ लगाउँछु भन्ने खालको उहाँमा त्यो भावना जागेको हुन्छ त्यसरी त्यो विचार आउँदाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ एउटा सामान्य एउटा विष्णुको रूपमा चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ चाहिँ उसको छेउमा चाहिँ जानुभएको हुन्छ तिगिरमरेस चित्ता tiksoa cheza ta nge anda she di kares la na temba shakya thube gi thula sem yore yene sem di sangbu kantis chare sem gi na la tungge chung da kaza tungge chenbu da ta ji tungge chung ya meba kantis chare la yong de sem di gi kordu simjung gewa chukji la sobe simjung gi yenden de 토바당 토바 마세베 심중거 연대 디게 탐에도 야 펠베 돕기 야르게 공내 공도 빼네 돕기 아니 총아레스제네 디기 셈기 최된 가리시고 알라나 셈기 동네 용도 줘야라 셈기 낭기 계획 삼바 돕이야 깨체 아니 매버서 그래세 직디 대 말에 अघि मन सम्बन्धी मानसिक स्वास्थ्यको सम्बन्धी कुरा आइरहेको छ बुद्धको चित्त चाहिँ अनन्त रूपमा तपाईको चाहिँ उहाँको चाहिँ एकदम शीतल निर्मल कोमल यस्तो प्रकारको उहाँको चित्त छ त्यो कसरी भएको भनेर चाहिँ चैत्यहरू प्रधान चित्तको वरिपरि भएका चैत्यहरू चाहिँ कुशल चित्तको त्यो चाहिँ अनन्त रूपमा उहाँले चाहिँ उन्नति विकास गरेका कारणले गर्दा चाहिँ अन्तमा उहाँ चाहिँ एउटा भगवान बुद्ध भन्ने खालको चित्तमा चाहिँ उहाँ परिवर्तन हुनुभएको थियो अति छ ता तेले दे अंगुली मालागी सेमदी दुजा छादोवा कप्सु बाबा खोंडोचे शथंगजेंगी सेम छारोवा तादे खानेरेलाना ठंगी यागी रिनमा खंगरिनमा ग्युशाबे छुदि मादु दोवे खदु तेला ता मगी ओला थुगी जे मंगबु यो देसा पे ची खिंगी दा थुद दे यो देसा तिंडिचेगी डामला या छुदि दुस छिबायिना ता छुदि खर्चा दुगोरे थुजे दांग तिंडे यो देवती जेंगोर 디드 잠바 추딜 밍 가르다그래 독추 세다 밍데 독제 제베 추차소아 데데 차도 디인자 만주 셈데야 자웨 심중 군동나 예데베 셈레데 심중 군동나기 강라 단다 월라 셰데베 심중 갑중 아지 날 셰베 장윤투 세는 자웨 녀몽투 녜녜 니슈 세는 녜웨 녀몽 니슈 장윤투다 녜녜 니슈데 조심되게 코르라야 차네 콘송냠도 내용도 잠바 만주 셈테 녀몽증기 셈 차고 와 녀몽증기 셈 대샤증기 셈 샤당증기 셈 딘데지 차 용도 딘데 되자다 샤당도 숙주로 시부지도 숙정부 시부지도 용도 아니 콩도 매다른 bar 콩도 매달 바 용도 아니 락발로 천재 키제 동기 남규 두자 때 아니 셈제 세바다 또바다 네베 차와 차상 치고요 그래서 딘데 임바 인자 단다 안굴리 말라 콩랑기 류기 남규르디기 가르친 거래 콩기 셈대 아 셰당쟁기 셈 묘몽쟁기 셈네 규르네 엔데 차와레스 그래서 जसरी उदाहरण जसरी तपाईको हिमालको पानी चाहिँ यदि बगेर तल आइरहँदाखेरि चाहिँ यदि त्यो बीच बाटोमा विषले भरेको अथवा फोरले भरेको छ भने चाहिँ त्यो हिमालको पानी चाहिँ तपाईको त्योसँग मिसिएर चाहिँ त्यो हिमालको पानी तपाईको विषले भरेका पानी भनेर भन्छौँ त्यस्तै प्रकारले अंगुली मालाको जुन एउटा अहिले देखाएको छ चित्रमा चाहिँ त्यो अंगुली माला भित्र भएको चित्त पनि एकदमै तपाईको चाहिँ अकुशल चित्त दूषित चित्त दोषले भरिएका चित्त चाहिँ त्यसरी देखाएको छ रूप चाहिँ त्यो किन भयो भने चाहिँ जब कुनै पनि व्यक्तिको
चैत्यहरू चाहिँ सर्वत्रक चैत्यहरू चाहिँ यदि अकुशल चित्तमा चाहिँ भइरहेको अवस्था छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिको चाहिँ प्रधान चित्त पनि तपाईँको चाहिँ अकुशल चित्तमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने देखाएको हो तेरे तिनले यिम्बा यिन्छ ता ngaran zugi tsawe semji yorete tsawe semde sangbo la khandes chagre nyemba khandes chagre siya di tsawe semde gi khorla simjung gewa yungudu simjung nyomongri migewe simjung yungudu tela rali gore tede yima yinza simjung simjung ngabjung ngaji gi lobjong chasang chena ale di samlo di duga rigdela digas duwa samlo yaga nala digas duwa 근데 인상 예 셈디나라 삼로 야가디 추 두슬레바 제고고도와 삼로 두어디 내용도 두스 까고고도와 세디 차상 신기로와 좋아 심주 군종아 데데 마시마이나 레레레레네 십자 신기 말와 아니 냠네 띵사부 용 말해 다 상부체고래 냠바치교 말서 롭스롭스 랍된 도야 마도 छिलु 제단 14벽 안에 제요 말해 त्यसकारणले हामीले चाहिँ 51 यो चैत्य सम्बन्धी हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ किनभने 51 चैत्यहरूमा अकुशल चैत्य पनि छ र कुशल चैत्य पनि छ जस्तै 11 कुशल चैत्य अकुशल तपाईको चाहिँ कस्तो भने मूल तपाईको चाहिँ क्लेश चैत्य 6 वटा हुन्छ त्यसपछि उपक्लेश चैत्य चाहिँ 20 वटा हुन्छ दण्ड निश्चित गरी ती सबै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 26 वटा हुन्छ त्यसले योंदे सेमदुजा छालुरो त्यसकारणले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको नकारात्मक चैत्यहरू चाहिँ प्रधान चित्तसँग हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको नराम्रो हुन्छ भने चाहिँ र राम्रोको त्यसको वरिपरि भएका कुशल चित्तहरू छ भने चाहिँ राम्रो तपाईको हुन्छ भनेको देखाएको त्यहाँ या त्यसो ता नेगी दिँदा सेमखम रिक्बा 학벌도 심중 ngabjungaji da 제네 깨져 쉐바이나 셈기 최대한 가르레스와 셈기 최대한 제당 간데스레스 라바이나 도르드나 가르레라나 랑기 쪼셈기 코르도 아니 녀몽징기 심중 릭 니슈자주기 쳔베 디게디 아니 셈기 나가라 추 랩도 마주 게델레바이네 레바데 파까 메바스 디 메바스나 텔라테는 중베 동해 창마 메바 차두그래 다시 쪼셈 디기 코르라 심중 개워죽지 여러 개워죽지 되게 딜레르죽 개워죽지 기심중데 레르죽네 개심차네 디숙처로 땅이나 디기 상마 용그레 대대 인상 심기 동에 매버서와라 심기 땡기 심중 균기 릭 아니 니슈터죽 쳔베 되게 매버서 심기 나라 디기 첨부지 토와라 아니 심중 개워죽지 레바체네 야르게 땅 딘데 제바딜라 심기 최대선에 테레다 다심 둘스네 테레 냠लेन्सने धेरै त अब यहाँ मानसिक स्वास्थ्य अथवा मनलाई तपाईको स्वस्थ पार्ने एउटा उपाय के छ त भनेको चाहिँ 51 चैतसिक सम्बन्धी यदि हामीले जानकारी छ भने चाहिँ अनि हामीमा तपाईको चाहिँ ती भित्र भएका प्रधान चित्तको परिषद रूपी कुशल चित्तलाई चाहिँ प्रगति गर्ने उन्नति गर्ने विकास पार्ने र प्रधान चित्तको वरिपरि परिषद रूपी एउटा अकुशल चित्तहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ निर्मूल पार्ने कम पार्ने त्यसरी हामी गयो भने चाहिँ अनि मनको चाहिँ तपाईको मानसिक स्वास्थ्य भनेको त्यही हो त्यति त सेबरेसोवा त दिइन्छ कि चिसे छारे त रेरेन मन्डो यारे त तोर्दु जुन शिरोवा त दिनाला तंबु खरेले सोसेना खसा अब किताब हेर्नुस् त त्यो पढ्न हेर्नुस् tangi di badu chi shere da da de do de da de la ale mare te tang de la o de de da tang bu nye la khasang aran zo kunrunga di ane shu de yore da kunrunga gi na la chorwa se da dushe se da semba se yila cheba repa se de 가상 장가점지 쉬래 다 다른 배제 강에 마 칭이다 예와 제레 돈에 롭수 쉬어인다 हिजो मैले तपाईहरुलाई 51 चैत्य मध्येमा चाहिँ अनि 5 तपाईको सर्वत्र चैत्यको बारेमा चाहिँ नाम मात्रै तपाईहरुले बुझाएको थियो अहिले यहाँ कस्तो भने कुण्डुङ्गा भन्नाले चाहिँ इंग्लिशमा चाहिँ 5 एभर फंक्शनिङ मेन्टल फ्याक्टर भन्छ हो त्यसको बारेमा नाम मात्र हामीले दिएको थियो अब आज त्यसको व्याख्या गर्नु गएको छु हो तेरे
다들라 니버 수수 칭이수 셰발라 나레 당보 서로와 셰발라 다 군중아이 나네 서로와 시고래 서로와 셰발라 숨 칭이다 예와다 젤레소 당보 서로의 칭이네 토모 마임바라를 쓰되 소와 코랑기 투몽기 내가 지다 투모 마임벨 내가 줘래 투몽기 내가 디 서로와 되다 서로와 코르도 종배 조셈다 서로와다 냠도 예배 심중신 상막이 제야디 투몽기 내가로와 투몽 마임바디 소와 코랑라 아니 믹스기 내가 가르요래서 내 하고야 된다라 투모 마임바라고 그러다 투모 마임바 디두 바르마 찌리 뇽에 젤레징이 셈종 됐다 서로와 코랑기 내가 투모 마임바 가르에서라나 대외 소와에는 대왕용교 동해에는 동해용교 디두 가야 마임베 바르마이나 바르마용교 디인자 디두 바르마 숨기 소와대 뇽어를 제베 내가대 서로의 지기요래 대리인자 서로와 세는 명디 따래 심중텔라 상황 görümündü. अब यहाँ के छ भने नेपालमा हेर्नुस् त नेपालमा चाहिँ 51 क्षेत्र सम्बन्धी तमगि दिलो लोसाङदा यहाँ के छ भने तपाईको भारतको प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आचार्य असङ्ग विरचित अभिधर्य समुच्चय शास्त्र अनुसार हो भने स्वभाव धातु एवं भूमि चाहिँ समान्त हुन् रे र पहिलो स्वभाव चित्त र त्यसको परिषद चैत्य दुई प्रकारको हुन्छ यदि मूल चित्त अघि उहाँले भन्नुभएको यदि मूल चित्त क्लेश रूपमा गएको छ भने त्यसको परिषद चैत्य पनि क्लेशमा परिवर्तन हुन्छ र लोक तथा भूमि समानता अर्थात् यदि मूल चित्त प्रधान चित्त चाहिँ काम लोक र काम भूमि अन्तर्गत हो भने त्यसको परिषद चैत्य पनि काम लोक तथा काम भूमि अन्तर्गत पर्दछ अब यहाँ एउटा छ कि यहाँ 51 चैतसिक बारे चाहिँ विस्तृतमा वर्णन गर्दा चाहिँ पहिलो 5 सर्वगम अथवा सर्वत्रकहरू के हो त भने वेदना संज्ञा चेतना मनस्कार र स्पर्श त्यसको यहाँ बतान्छ त्यो 5 कुन त्यसलाई चाहिँ कुण्डुङ्गा भन्छ र वेदनाको 3 भेद छन् लक्षण प्रकार र प्रक्रिया लक्षण भन्दा डेफिनेसन प्रकार तपाईको क्लासिफिकेसन र प्रक्रिया चाहिँ फंक्सन भन्छ र वेदनाको लक्षण चाहिँ असामान्यता सुख दुःख र उपेक्षा मध्ये कुनै एक अनुभूतिको प्रक्रियाशील चैतन्य भनिन्छ वेदना भनेको दिदिसवा दिचे तादेला छोवाथेला येना खाजु योरे यसरे निबा येवाला सुमदे छोरा देवा दुङे तान्युम सुमछे 땡기 고네 왕시코기 초왕아 이시코기 초와체 주유 드나 류소르당 셈소르니 다 류소르당 셈소르기 예와 가rel라나 왕변 넘버 셰베 코르도 중에 초완남라 류소르셰 자 베나 미기 왕시 믹셰나시 제시 류셰 여러와 티레 류기 왕베 주원에 강디파 탐제라 캬베나 미기 넘버 셰바소 왕변 넘버 셰베 코드 중에 초와 강계바 탐제 류소르 셰차와 이게 넘버 셰베 코드 중에 초완남라 셈소르 셰차 셰야 초요 왕부 링아 송주야 예 디바도 소리야와 म यहाँ पढ्नु गएको हेर्नुहोस् है त वेदनाको विभाजन सुख दुःख र उपेक्षा गरी 3 प्रकारको हुन्छ आश्रयद्वारा विभाग गर्दा इन्द्रिय विज्ञान परिषद 5 वेदना र मनोविज्ञानका परिषद गरी जम्मा 6 प्रकारका वेदना हुन्छन् समेटेर भन्दाखेरि चाहिँ काया वेदना र चित्त वेदनाको 2 प्रकारको हुन्छ काया वेदना भन्नाले इन्द्रिय विज्ञानको परिषदमा उत्पन्न हुने वेदनाहरूलाई चाहिँ काया वेदना भनिन्छ काय इन्द्रिय शरीरको शिरदेखि पाउसम्म व्याप्त भएको हुनाले चक्षु विज्ञान आदि इन्द्रिय विज्ञानको परिषदमा जुनै वेदना उत्पन्न भएका सबैलाई काय वेदना भनिन्छ र चित्त वेदना भनेको चाहिँ अर्थात् मनोविज्ञानका परिषदमा उत्पन्न वेदनालाई चित्त वेदना भनिन्छ ओया टोक्सुवा हेलो 9 पेजमा छ 9 मा छ त वेदना इन्द्रियका 5 गोत्र पनि छ भनेर भन्ने गर्छन् दिबोतले त्यसो 다 되네 숨바 서로의 첼레 다 서로의 모당 예왕이 친산에 서로에게 내가 가르치 그래서야 돼. 봐. 숨바 서로의 첼레라니 투모의 첼레당 투모마임베 첼레소 당분이 남민기 디부 대화동의 땅념 찌리뇽 제가 서로에게 첼레에 대해 서로와라 때네
아니 디부 넘버 멤버 디부 디두 용야디 용거레스 페나 녀송라 깨나 녀송기 동네 용야 딸 하다 밀게나 하다 미다 대화로 속바 아니 지 동네야 용래 간다 안데 지 디기 용야 오 텐데기다 용야 테레체 다 되네 니버 투모 마임베 첼레네 스타디시한 거래 소라디기 투모 마임베 첼레 가르치거릴라나 차당 몽숨 찌릭 댄스 소와 아니 가자 소로숨라 때네 되자시다 띠무숨 아니 끼그레스 디인상 돌레장 소르의 경기 세바셰 송 소르의 유용용술라 니유 주유도 전에 용화 냥자티 넘버 쇠는 용수 니여바 계획생에는 송소 다 개체슈디 소와 숨라 때네 착당 몽숨 등기여바 인자 서로라 셴바 숙청부 지구 메인 바래 그와 अब यहाँ वेदना को प्रक्रिया फिलिङ को फंक्शन के त भन्छ सामान्यतया विपाक फल सुख दुःख र उपेक्षा कुनै एकका अनुभूतिलाई चाहिँ वेदनाको प्रक्रिया भनेर भन्छौँ र असामान्य रूपले चाहिँ त्यो वेदनाले चाहिँ रिस र राग मोह आदि निम्त्याउँछ त्यसले स्वरूपले चाहिँ वेदनाले तारेदवा ताङिबा दुशेरे दुशे निबा दुशेला सुम 칭이다 예와다 첼레소체 다 슈구쭈바기 테렌 당부 세쇼와 당부 칭이네 다 두시에서나 가르스고 와래 라는 데도와 투모 마임바르 남시기 세디 두시에다 총벌 됨베 조셈 될스고 와래 두시에다 총벌 됨베 조셈 남시기 송외 유 빼나까와 본발로 소바 더블라 셈르 짐베 첼레쟁기 심중직라 아니 두시스 그래라래 다 셈르 진라이데 하모고나야 디메로와 디인자 오데라 디 셈르 진 제바스디 두시기 칭이기 낭라 예베 셈르 진세야디 칸디질스 그래라나 율기 뿌리 만데버 제베 답변아 상보이나 상인기 예와 만데바 상인 데바 마임바 다 디낭신기 이동와다 묘와 라속바 오 율기 뿌리 빼는 아주 칸이 깨지시나 대와 부든조 파수 제네 여바이나 북강 제네 만데바 치니 예와 최소나 뿌리 제바 스고로와 사파다 파슈 부 라규리스 뿌이 리모 제바 서딜 스고로와 어디낭신 율기 빼 차든조 파수 만데바 치니 차시 소소네 예와 제바텔라 율기 뿌리 만데바 제베 텐도 송 니바 예와네 땡기고네 예나가테 미기되데 렉발아 초면 두셰네 이기되데 렉발아 초면 दुशे पर ठुयस छवाया जसरी अघि वेदना को चाहिँ लक्षण प्रकार प्रक्रिया थियो त्यसै प्रकारले संज्ञाको पनि तीन भेद हुन्छ पेज नम्बर 9 मा छ है त 9 मा संज्ञाको तीन भेद संज्ञा भनेर चाहिँ इंग्लिशमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन भन्छ लक्षण असामान्यतः विज्ञानको ग्राह्य विषयलाई निमित्त ग्रहण गर्ने चैत्य संज्ञाको लक्षण हो निमित्त ग्रहण भन्नाले विषयको भेद अमिश्रित रूपमा छुट्याउनले भनिन्छ अनि प्रकार चाहिँ आश्रयद्वारा विभाजन गर्दा नेत्र संग्रहित स्पर्शबाट उत्पन्न संज्ञादेखि चित्त संग्रहित स्पर्शबाट उत्पन्न संज्ञा गरी जम्मा 6 प्रकारका तपाईँको संज्ञाहरू हुन्छन् अति छ ता फुयुनाला त्यस ग्याबदमा लोना फुयो दिर मिगि दुदे रेकबाले छोमे दुशे सेबाने मिगदा सुगदा मिशे सुम दुबा सुदे जोम्बा छोकबा दुबाला तेने रेकबा छोला तेन्डे रेकबाले छोमे दुशेला कोकोबा यिसिङ ती शेन नावे दुदे रेकबाले छोमे दुशे सोलाया रिगदेवर छ दुशे ते दुना सेमर जेम्बे दुशे दाङ टावर जेम्बे दुशे नि 당분에 옹변 넘버 10에 거기 두셔 남데 뒤 모서 속에 되 만져버 짐바이 니바니 이게 넘버 10에 거기 두셔 때뒤 율딘에 카르보다 마르보 셰소 탕에 만져버 짐베인 숨바 첼레니 율라 뿌리 제쟁 수도 예와 체쟁체 탕에 도바당 수도 율라야 밍담멘다 아니 도야 탕에 도바당 리수제네 수도 라규 리사데 rik damenda pa yewa chenes risu chene didan dishe chawa dubre cheba os oya अहिले उहाँले पढ्नु भएका सूत्रको जुन शब्दहरू चाहिँ यहाँ अहिले अनुवाद भएको छैन रहेछ तर यहाँ के छ भने समेटेर भन्ने हो भने निमित्त ग्रहणको संज्ञा र स्पष्ट ग्रहण गर्ने संज्ञा गरी दुई प्रकारका तपाईको संज्ञाहरू हुन्छन् रे
दोस्रो प्रक्रिया प्रकार छ प्रक्रिया छ तपाईको चाहिँ विषयलाई अघि माथि एउटा छ पहिलो इन्द्रिय विज्ञानको परिषद संज्ञाहरू हुन् र त्यसले नीलो पहिलो आदि वस्तुहरू अमिश्रित रूपमा ग्रहण गर्दछन् दोस्रो चाहिँ मनोविज्ञानको परिषद संज्ञा अर्थात् त्यसले यो विषय वस्तु सेतो र रातो हो भन्ने आदि अमिश्रित रूपमा चाहिँ व्यवहार ग्रहण गरेकाले भनिएको हो रे प्रक्रिया चाहिँ विषयलाई विवेचन गरी नामाङ्करण गर्ने र यो यस्तो हो भनी भेद छुट्याउने गरिन्छन् 심중 셈바레 다 심중 셈바세야디 간제레스나 숨바 셈발로 숨 칭이다 예와다 젤레소 당부 칭이니스 토모 마임바르 남시 코르제 유라 요와르 제베 젤레징기 심중 페낭아란조 디 갈수그레 디요와 나르자 싱이 중고도 중복 싱이지 제다다 나르자 더브디 캅지기 담라샤나 나르자 디기 슈기 캅 요야 요와 디나시 심중 셈바싱이 데 남주 남시기 코르 레바이나 아니 남시 디기 유르파 요야 디 용구 요레라 남시 유르 요아디 심중 셈베 치 요레라 오다 티리 티리 가르 송다데 젤레징 요어 체베 젤레징기 심중 니바 예와 니스타 심중 셈발라 예나 게와 미게와 룽마땡기 레 숨유스 심중 셈바야 스그레 레야 스그레 나라조 남규 렌데 셰베 레세야티 가수레 자와라 코에 찍다 심중 셈발로 코에 찍여 갑들 심중 셈바티 레인 라고다 룽마땡기 레 숨유 양 땡기고네 얘나 미기되데 레과를 총에 셈바네 이기되데 레과를 총에 셈베파로 두유 숨바 젤레네 율군도 요신 gemigi lungma tingi le sobar cheba ostere disudu simjung sembala tene gemigi lungma tingi le sagdwa अहिले उहाँले भन्नुभएको सबै यसमा अनुवाद भएको छैन तर यहाँ मूल चाहिँ यहाँ चाहिँ पोइन्टहरु चाहिँ यहाँ समझमा है त तेस्रो चेतनाको तीन भेद चेतना भन्नाले इंग्लिश भाषामा इन्टेन्सन भन्छ र चेतनाको भेद तपाईको लक्षण प्रकार र प्रक्रिया लक्षण असामान्यतः विज्ञान परिषद सहित विषय वस्तु प्रति हलचल हुने वा टाँसिने प्रक्रियाशील चैतन्य चाहिँ चेतनाको लक्षण भनेर भनिन्छन् र प्रकार चाहिँ कुशल अकुशल तथा अव्याकृत कर्म गरी तीन भेद हुन्छन् र आश्रयद्वारा विभाजन गर्दा नेत्र संग्रहित स्पर्श उत्पन्न चेतनादेखि चित्त संग्रहित स्पर्शबाट उत्पन्न चेतना नामसम्म चाहिँ 6 प्रकारका तपाईको चेतनाहरू हुन्छन् प्रक्रिया चाहिँ सबै विषय वस्तुमा विक्षेप भएर कुशल अकुशल र अव्याकृत कर्म सञ्चयले चाहिँ गर्दछ दिट्युस तादेने शिवा यिला छेबा सेतेरेदा शिवा यिला छेबा सेते खण्डेरेसना थेलसुम सिंगिदा यावादा छेलेसो तांबु सिंगिनिस थुमो मायिमबार छे यि खाला तेबे मिंगनम मालाक पर जिम्बे छेले जिंगी सिमजुंस या दिनदेंगा दोआ छेदा यिला छेबा सेदेगी खरिचिगोरलाना पेना 품지 미시라고 차샤나 품바 짐베 미시 미기 넘버 쉐바 조심디기 코르라 아니 제 가수레 일라 쳬바 쉐베 심중데 레나 심중디기 품바데 딱다 아니 쉐바티기 일라 치고래 품바디 쉐바텔로 추 아니 샤르네 심디고래 디 심바디기 마옴바 쳬바케야라야 펜도 치고래 데데 임바 인자 malak par zin se thanda dire mingnam sheba theda thegi mingnam malak be kon zing bar chekende ani yila chebe simjung re la re ali debot ji gyurta yewa ta chele shushu अब यहाँ चौथो मनस्कारलाई इंग्लिशमा चाहिँ मेन्टल एन्गेजमेन्ट भन्छ मनस्कारको चाहिँ तीन भेद छन् लक्षण प्रकार र प्रक्रिया लक्षण असामान्यतः जुनै विषयमा मन एकाग्र छन् त्यो आलम्बन आकार नहराइकन ग्रहण गर्ने प्रक्रियाशील चेतनाले चाहिँ मनस्कारको लक्षणमा भनिन्छन् अब यहाँ नहराइकन भन्ने चाहिँ त्यसको चाहिँ तात्पर्य के त भन्छन्
स्मृतिले स्मरण तब शक्तिले चाहिँ त्यो स्मृति बलले तपाईँको जहिले पनि तपाईँको त्यसलाई चाहिँ एउटा एकाग्र गरिरहने नहराउने त्यसले भनेको 다 되네 니바 예와니스 양답의 이제다 로베 이제 니유스다 일을 제바텔라 니요래 로다 약부 가수래 무윤니스 약부 인행기 된다 아니 일을 제바 요래 무윤니스 마임바 록바 아니 지 된다 노르데와 된데 아니 일을 제바 요로와 배낭 알아서 차샤바이나 저기 때모를 따기나 때모 약부직 일을 제바 요래 때모 독자지 일을 제바 요래 근데 이마 인도 일을 제발라 야가 두고 니유 손다 양답에 이제도 로베 이제 니유 디다 공기 심중 선바니기 개발니스 일을 제바다 심중 선발을 개발 가르여라나 셈베 율질라 셈요와 제바다 디수도 일을 제바 디 율체닥발라 셈 때바테 요신 지버 제바 임버송 숨바 첼레니 민남 진징 템베 때 투무마이 바당 곰베 또 뺄러 제바오 스타 야구도와 일을 제바되기 레강이 지기도 템바 깨야기 규칙도와 템바 깨 코랑 템바 말다 일을 제바 코랑 템바 말해 일을 제바되기 랑기 디부르기베 템바 깨버 지고 딘자 템베 때 투무마이 바체스 디마세 나란조 곰게도 잠바 곰베 또 고네 곤도야 뺄기요래라 디인도 일을 제바되기 곰게야라 편도요 말해 अब यहाँ मनस्कारका प्रकार भेदहरू आइरहेको छ पेज नम्बर 10 मा प्रकार चाहिँ सम्यक मनस्कार र मिथ्या मनस्कार दुई प्रकारको हुन्छ र मनस्कार र उक्त चेतना बीचको अन्तर चाहिँ भनेको चेतना सामान्य विषयमा चित्त विक्षेप हुन्छ भने मनस्कार चाहिँ विशिष्ट विषय वस्तुप्रति मन एकाग्र हुने गर्दछ त्यसको फरक चाहिँ र प्रक्रिया चाहिँ आलम्बन आकार ग्रहण गरी स्मृतिको असामान्य आश्रय र ध्यानको प्रबलता बढाउँछ उले 직 딕소에 디체 다 되는 디슈데라 다 심중 안에 군종하게 낭내 시엔제 차 땅가봐 렉바세드레 렉베 심중 빼자나라 렉바스라도 좀 홉드가라 락바 툭베 소리 고도와 다들 이네 삼로나라 군종아 시샤 시기여자 렉베 심중로 고그래 나바 렉발라 숨 칭이다 예와다 젤레소 당부 칭이니스 투모 마임바 율왕 남시 숨 드발레 세다 드발라 때네 율기 녀와 깨버 제베 젤레징기 심중라 그래 율기 녀와 수도 유테다테 센토야 유테다테 하고버 제바 어딘데기 율기 녀와 깨버 제베 젤레징기 심중레스 니바 예와니 미기 되데 레과니 이기 되데 레괴 바로 두유 숨바 젤레니 셈 율라 테버 제바당 서로한 디두 속이 땡 제바때 돌레 रेबेकिंग छोरवा से सुंगसो स्थित अब यहाँ पांचौं स्पर्शको तीन प्रकार भनेर स्पर्शलाई इंग्लिशमा कन्ट्याक्ट भन्छ यहाँ प्रकार लक्षण भेद र प्रक्रिया लक्षण असामान्यतः विषय एउटा इन्द्रिय दुईटा र विज्ञान यी तीन संग्रहित भएर विषयको अनुभूति उत्पन्न गराउने प्रक्रियाशील चैत्य चाहिँ स्पर्शको लक्षण हो र भेद चाहिँ नेत्र संग्रहित स्पर्शदेखि चित्त संग्रहित स्पर्शसम्म 6 प्रकारका तपाईको स्पर्शहरू रहेका छन् प्रक्रिया चाहिँ सुख दुःखको वेदना आदिका आश्रय हुने काम गराउँछ आदि भन्नाले त्यो आदिमा चाहिँ तपाईको उपेक्षा पनि तपाईको त्यहाँ चाहिँ समेटिएको छ सुख दुःख तथा उपेक्षाको आश्रय हुने काम गराउँछ उले दुसोआ अदा दुस छेन दि एन्जेगी सिमजुङ अनि कुण्डोङा सेदि छारे ता दिखासन शुभनाशी 셈 상부 녀바 간지제나야 셈 탐지기 코르도 조행기 아니 심중 인자 군종아 라바레 디인데 조셈 대다 군종아 세기 코랑기 남바테 게와레야 라베요 마레 미게와레야 라베요 마레 까브리 게와 차도레 까브리 미게와 차레 까브리 게미게 가야 마인게 차야 요레 근데 이마 인데 티파르도 디체 अब यहाँ किन अघि यहाँ सर्वत्र चैत्य किन भन्यो भनेको चाहिँ जहिले पनि तपाईको त्यो प्रधान चित्तसँग चाहिँ सधैँ तपाईको छाया जस्तै गरेर सँगसँगै भइरहेको कारणले चाहिँ सर्वत्र चैत्य भनेर भनिन्छ तादेने सिमजुङ देसेङिबा
율녜 nga la barda rwa simjung de sengi ba che 어디 말이야 레레 대rem도 대쇼와 데레시데 대도와 야 대렘 대쇼와 어데 율녜가 도데 율녜가 듬바 메바 템바 띵이진 셔럽 나레 율녜 수리 율 수도 잠바 듬바 메바 템바 띵이진 셔럽디 셰자 탐제 율도 지고요 말에 듬바기 율 메베 율 템베 율 띵이진기 율 셔럽 율 민다와 셰요 근데 인자 율녜 셰베 녜바디 하고에 되 말에 땡케베 되래 듬바이나 듬베 율라 딘데주 고르다스 셴다 용초고 말레스 메바이나 메베 율라 딘데주 고레 셴 용초 말레스디 율땡케 발라 율녜 발라 버다 딘데기 율땡케 데바 딘데기 율젠 셰바 아는가 텔라 율녜가 독스 밍따 밍딱땅 거기 네팔 좀 대쇼와 या अब यहाँ 5 विषय नियत भन्ने बारेमा त्यसको एउटा विभाजन छन्द अधिमुक्ति स्मृति समाधि र प्रज्ञा अहिले यहाँ विषय नियत भनेको तात्पर्य अर्थ चाहिँ ज्ञानले विषय वस्तुलाई बोध गरेको होइन कि त्यो ज्ञानको विषय चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विद्यमान भएकोले चाहिँ तपाईँको विषय नियत भनेको या 다 차변난스야 기타마이누스 심중 대생이바 율녜가 셰바 니바 심중 율녜가 셰바라 니 율녜게 자셰다 수수 칭이소 셰바오 당분이 로돔레 듬바 메바 템바다 띵진셰라 nga부유 체닥발라 중nghệ 율녜 셰버 셰바이 제송바 따르당 나브라텔라 아바 두알레 심중 율녜가 레스 다 율땡 계단 데르다데 듬바스 안기찍티 심중 듬바 되기 율 간데주 거래라나 듬베니 데베 율라 믹스드 데베 율지라 미거래 미데베 율라 듬베 미게 요말 듬베 미야테 데베 율실라 미거레스 메베니 소다 안기니바티 심중 메베기 율라 간데 거래 녜베 율스 ngar 하고 심바 ngar 아니 진 심바 ngar 아니 베똑 심바 tinди chigla ya ani mikores mebe ni nyebe yula mikpatang tembe ni dibe yula mikpasude temba seya de yul kanju manju miga yo mare ngama kumji yo debe sheja yul dende chigla mikore la kumji mebe sheja la tembe mik mare la tembe ni dibe yula mik tingi zenda sherab nigi ni nyewar takbe yul sude zamba ani shimjuk chene takje chebe yul 딱제 제네 학고의 율텔라 미퍼로 숭바 떨스 율녜가 대 율녜바잖아 주바 임베 율녜수 셰라 댕아 군dur 미죽바네 군두네 율녜바제 마임버 꾸인라 죽라 율녜 대다네 공도 셰바따 라랑기 율녜바제 텔레 셰라 미죽베 네기 임버 숭스타 세부도아 되지 अब यहाँ दोस्रो किताबमा हेर्नुहोस् त 5 विषय नियत चैत्यको 2 बुँदा छन् विषय नियतको परिभाषा र विनियतको आफ्नो लक्षण प्रस्तुत सबभन्दा पहिला चाहिँ विनियतको परिभाषा चाहिँ एउटा शास्त्रमा बुद्धिस्ट संग्रह नामक शास्त्रमा चाहिँ छन्द अधिमुक्ति स्मृति समाधि तथा प्रज्ञा गरी 5 वटा हुन्छ र विशिष्ट विषयमा प्रवेश गरेकाले 5 विषय नियत भनिन्छ अहिले यहाँ चाहिँ विषय नियत किन भनेको भन्दा चाहिँ त्यो ज्ञानले चाहिँ जुन ज्ञानले तपाईको विशिष्ट प्रकारको एउटा विषयमा चाहिँ प्रवेश गरेकाले त्यसले चाहिँ 5 विषय नियत भनिन्छ रे आर्य असङ्ग विरचित विनिश्चय संग्रहमा चाहिँ 5 चैतसिक विषय नियतहरू मध्ये छन्दले काम लोकको आलम्बन गर्दछ काम लोकको आलम्बन र अधिमोक्षले चाहिँ निश्चित विषयलाई आलम्बन गर्दछ अहिले यहाँ चाहिँ निश्चित भनेको चाहिँ बोध गरिसकेको विषयवस्तुले चाहिँ फेरि तपाईको चाहिँ आलम्बन गर्नेले भन्छन् र स्मृतिले चाहिँ परिचित विषयलाई आलम्बन गर्दछ र समाधि र प्रज्ञाले यहाँ चाहिँ अलिकति अनुवाद भएको छ यहाँ तपाईहरु लेख्नुस् है समाधि र प्रज्ञाले उपपरीक्षण लेख्नुस् त उपकल्पित होइन यहाँ
그래서 परीक्षण भन्छ उपपरीक्षण न्यावर तक बेगुल है उपकल्पित होइन है उपपरीक्षण नेपालीमा चाहिँ कल्पित होइन कि परीक्षण भन्छ विश्लेषण भन्छ नि हो गरी उपविश्लेषण अथवा उपपरीक्षण विषयलाई आलम्बन गर्दछ भनिए चाहिँ 5 विषय नियत चैत्यहरू 5 निश्चित विषयहरूमा लागिएकाले विषय नियत भनेको हो रे र दोष माटो र 5 विनियतलाई किन सर्वगर्म भनिँदैन भने 5 सर्वगर यहाँ पनि अलिकति छुटेको छ है त 5 सर्वत्र विषय निश्चित नभई लेख्नुस् त्यहाँ यसमा चाहिँ 5 सर्वत्रको चाहिँ विषय निश्चित नभई त्यो लेख्नुस् त सर्वत्रको विषय निश्चित नभई सबै विषय वस्तुमा प्रवेश हुन्छ भने 5 विनियत आफ्नो निश्चित विषय वस्तुहरू मात्रामा लागिएकाले भनिएको हो रे यहाँ लेख्नुभयो है सर्वत्रको विषय निश्चित नभई लेख्नुपर्छ सर्वत्रको विषय निश्चित नभई सबै विषयमा 어야 직직송아 어다 두신다 다 됐네 다 율경하기 안에 지 셰바 찬네 다 레레는도나 니버 율게 스스 칭이소 셰발라 나레 당부 듬바 셰발라 숨 칭이다 야와다 젤레소 당부 칭이네 다 아우 다심주 드나 든바 듬바 셰베 장가 드인데 바라와 바우 다심주 드나 든바라와 단다디 아우 다심 주드나 든스는 덩예를 쓰고 와 대임바 윤두다 든베 칭이 가르사나 투무 마임바 데베 율라 미네 랍소와 율 녀바지 데베 율 델라 미네 다 든바 셰베 코아디 튼둥예와 그래서 대인자 튼둥예에 젤레징기 심중 빼나 든베 균이 율교 연된 통화소 임베 셰제 연된 통내 대 튼둥예에 심중 따부오 니바 예와라 대베 오보라 체버 대베 듬바 다다베 오보다 미절버 대베 듬바 마원베 오보 토버 듬바도 숨바 젤레니 랑율라 듬버 체바다 무수 준주 좀베 땡체스다 듬바 가츠 약보여나 덩예리 약보여바 인자 준주 약보 용약이 규칙이래라래 준주 용약이 규디 듬바 임바 듬바 준주 좀베 땡체징 규네 연된 페버를 체스 데르도 가족이 덩예리 약보여나 최라 덩예리나 최 약보 차도 그래 롭종라 덩예리나 롭종 약보 차래 롭종라 덩예리면 롭종 지금 말해 아니 야게 줘요 말해 아 최라 덩예리면 최 지금 말해 야게 줘마 근데 이마 윤데 연된 펠버체 성원의 듬바세디 तासम्बुजरेदो अब यहाँ दोस्रो विनियतको आफ्नो लक्षण आदि प्रस्तुत क्रममा 5 विनियतहरू रहेका छन् छन्द अधिमुक्ति स्मृति समाधि प्रज्ञा छन्द को 3 भेद लक्षण प्रकार र प्रक्रिया पेज नम्बर 11 मा लक्षण असामान्यतः इच्छाको विषयलाई आलम्बन गरी त्यो अर्थ प्राप्त गर्ने प्रक्रियाशील चैत्य छन्दको लक्षण हो उदाहरण छन्दको हेतु भनेको विषयको गुण देख्ने आदि हुनाले विषय वस्तुको गुण देखेर त्यो प्राप्त गर्ने चैत्यले भनिन्छ प्रकार चाहिँ भूतकालको वस्तुसँग मिलन गर्ने इच्छा वर्तमानका वस्तुसँग वियोग नहुने इच्छा र भविष्यको वस्तु प्राप्त गर्ने इच्छा गरी 3 प्रकारको हुन्छ रे प्रक्रिया चाहिँ शुभ विषय प्रति इच्छा हुनु र प्रत्यक्ष रूपले परिश्रमको आधार हो भने पारम्परिक रूपमा चाहिँ गुण वृद्धि गराउँछ त्यसले चाहिँ त दिसोमा त थिरे तिमा युन्दु थादा दे 심중 치에기 아니 금전 쪼데 ngochoya chedre de yundu dumbaseegi simjungde ngo yakbuji chöna di tsingi yewa chele ngochoba yina ta chele kabla yundu zunju zombe ten chigre gyune yönden pewar chigre ladu dumbaseegi chöla dumbe dumba gewala dumbe dumbaseegi ngamzola goya pe kechumburedo gewala dumbe dumba da chöla dumbe dumba yona gewada chöla zunju chigido 준주 제발라 때네 연내 권유권도 배기도 와 대인바 인자 ngala야 심중 군주 가서 유행하이 나네
최 듬바지 고고도 듬바때야 최로 듬바데 ngala 고고도 삼바지 अनि ठुलो शावर अहिले यहाँ छनको विषयमा व्याख्या गर्दै गरे चाहिँ छन भनेको सरल भाषामा चाहिँ रुचि भन्छ जिज्ञासा भन्छ कुनै पनि राम्रो कुराहरुप्रति जति हामीमा रुचि हुन्छौं जिज्ञासा हुन्छ चाहना हुन्छन् तब हामी लाग्छौं त्यसकारणले चाहिँ छनको सरल भाषा चाहिँ रुचि हो जिज्ञासा हो चाहना हो 또 다이니바 메발라 솜사 칭이다 예와다 첼레소 당부 칭이니 사다 칭인데 투모 마임바르 녜싱기 율라 테코나타르 짐베 첼레징기 심종체 디스드 메바데기 율디 ngar she simba ngar nge simbe yudiche 다 메발라이드 카레 ngar she simba hako simba ge tönti ti takara ngone resha sederedo tekonatar zin sedere tekonatar zimbes chelejingi simjong mebe dashi ni gyagedu adi moksha she rangyu ngebena meba she 자신 pena chela meba tabu alitipodo shada अहिले उहाँले पढ्नुभएको सूत्रको शब्द पनि यहाँ अनुवाद भएको छैन रहेछ दोस्रो अधिमुक्तिको तीन भेद लक्षण प्रकार र प्रक्रिया लक्षण चाहिँ असामान्यतः निर्धारित विषयलाई भन्नु खोजेको चाहिँ बोध गरिसकेको विषयलाई निर्धारित विषयलाई जस्ताको त्यस्तै ग्रहण गर्ने प्रक्रियाशील चैत्य चाहिँ अधिमुक्तिको लक्षण हो रे र अधिमुक्तिको परिभाषा चाहिँ शुभ विषयको निश्चित भएकाले अधिमुक्ति भनिएको हो एबाट सर्व एवा टुकिरे नाते showa ta meba la yena sumdinda meba tsam la yena sum lavare ta chidane nge di tsam chugwe di nenga yore ngarangi gewe shingin chimbu gen tambe gi tigyun shisha chena meba yena gewa yimbi kyapsung yore ta yang ngaranju tanda peja gashe nala meba yena gewa yingogu mare sungre tende yinsa ta nge gi kharisigo sa meba tsam sudu namgyu yongda gi chiyonggi nga tel mugu sechi keje jorwa ti thone keje shena gewa ingi mi gewa ingi yosa sum yes dukslare timato gen tambe gongba nangshin cheina mebala gewa ingo yosa sum shashin marawa ti inza meba tsam lago etirda meba tsam la yena sum rangi miyudu gyurwe gyenda yendenda tingi kaya mayimbala meba os도와 저도 교라 메바디 메바 원네디 차그 요메 도거래 이나야 지용기 시대에 메바점 메바셰바디 나는 샤초래 이네 심주체고 근데 랑기 미유디 기베 교라 메바 연대라 메바 딩이 가야 마이벌 메바 쟤네 숨예 양나 양타버 메바도 로버 메바 오스 데레 메바오 당분이 계획처럼 메바다 니번이 미게와라 메바오 메바다고 올라다 디 나라 셰야체나 메바 짬라 게왈라 메바유 미게왈라 메바유 라레 디마토 제기 겐 담베 소나신 차나 메바이나 게와 인고자 게왈라 메베 캬브로와 미게왈라 메베디 요 마르와 어디서 메바 짬라고 에티르다 nengathi यहाँ अहिले मैले अधिमुक्ति मात्रामा अधिमुक्ति केवल अधिमुक्ति मात्रलाई अनि विवाह गर्दाखेरि भन्नु मैले यो त्यो अधिमुक्तिसँग मैले मात्र भन्ने शब्द राख्नुपर्ने कारण के त भन्दा चाहिँ मेरो परम गुरुले चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने अधिमुक्ति हो भने कुशल चित्त हुनुपर्छ भनेर उहाँले भन्ने गर्छन् तर यहाँ चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ अधिमुक्तिमा तपाईको चाहिँ साझा रूपमा चाहिँ तीन प्रकार राखेको छ अधिमुक्तिका तीन प्रकार छन् आफ्नो आलम्बन विषय दोषप्रति अधिमुक्ति एउटा आफ्नो आलम्बन विषय गुणप्रति अधिमुक्ति दुईटा ती दुई कुनै पनि नभएको विषयप्रति अधिमुक्ति तीनवटा प्रकारको राखेको छ यहाँ अथवा सम्यक अधिमुक्ति तथा मिथ्या अधिमुक्ति पहिलो चाहिँ कुशल धर्ममा आस्था हो भने दोस्रो चाहिँ अकुशल धर्मप्रति रुचि हो ओ या तादेने सुम्बा छेले मेबे छेले इंदा सुम्बा छेले नि रंयुला तेकोना तर जिम्बाता चेबर जिंजी टेम्बा टेम्बे लेजेनो दोले खाला मेबा चोचेबा थिदुना थुबा शुस चिकदुजु याबुदो सुसुगी दुला या थुबा 좀된데 응수 쇼유 삼베 메바디 카츠 야부여나 아니 좀된데 응수 쇼야지 용거리 송래다 이셰바 쇼기여자 어테레
슈 셰당 준주래 다디 시부약으로 책 개외 최네 탐지기 싸와 매바로 토베 송 나란조레 개외 연대 개외 최 디게디 약부지 용야라 소 가르고래라나 티 용야기 규 매바 개외 최라 매베 매바디 가주 야부여나 아니 개외 최 야부 용거래라 토베송 셰송 매베 균이 율티 연대 통화도 퇴바소 쳔바이 매바다 두싱이기 케버라 매베랑도기 셈 율레 미촉바당 율텔라 데른 짐바당 두시기 랑도기 율라 탕염 도버 체징 율티 뿌리 제바 자모스 अनि यहाँ एउटा अधिमुक्ति शब्दलाई सरल भाषामा भन्ने हो भने यस्तो पनि भन्नु सक्ला सकारात्मक कल्पना अथवा पोजिटिभ भिजुअलाइजेसन पनि भन्नु सक्छ यहाँ किनभने यसमा यहाँ यसरी आएको छ प्रक्रिया चाहिँ शुभ विषयलाई जस्ताको त्यस्तै ग्रहण गरी स्नेहका साथ स्मृतिलाई स्थिर बनाउने कार्य गर्दछ र सूत्रमा चाहिँ जसमा मूल आस्था छन् त्यसको अगाडि मुनि छन् भन्नुभएको छ हैन यदि जुन व्यक्तिको चित्तमा तपाईँको चाहिँ सकारात्मक कल्पना छ अथवा पोजिटिभ भिजुअलाइजेसन छ भने चाहिँ उसको अगाडि चाहिँ बुद्ध पनि हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ देखाएको छ र त्यसपछि बोधचर्य अवतारको 7औं परिच्छेद वीर्य पारमितमा चाहिँ कुशालानान च सर्वेषां छन्दन मूलम मुनिर जगो भन्नुभएको छ अर्थ चाहिँ भगवानले सबै किसिमका कुशल कर्महरूको मूल छन् नै हो भनेर बताउनु भएको छ भन्नाले चाहिँ अहिले हामीले यसको भाषामा तपाईँको चाहिँ मेरो विचारमा सकारात्मक कल्पना भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले पनि बुझाइदिन सक्ने सम्भावना छ सबै किसिमका कुशल कर्महरूको मूल चाहिँ के हो त छन्द हो भन्नाले चाहिँ सकारात्मक तपाईँको चाहिँ कल्पना अथवा सकारात्मक तपाईँको चाहिँ विचार हो या छाता चुप्सो हो या लेयोरे शोक्टान चुङ्गीकी किदे सुम्बा ठेम्बा सेति नेपाली ती सुंरो ना सुम्बा ठेम्बा रे ठेम्बा ल सुम मेबा छासो मेबा सरवा 11 अब तेस्रो पेज नम्बर 12 मा छ स्मृतिको बारेमा ठेम्बा रे सुम सुम्बा ठेम्बा ल सुम 칭이 다 예와다 첼레소 당부 칭이 네사 토모 마이임바르 디베 유라 미지바르 짐베 첼레징기 심종 페나 어레다 토모 마이임바르 체다 디로와 템바세 디 죽사기 유디 간데고레 디베 율 수디 나마 곰지 유에데사 딘디기 율직라 주고레 디베 유라 체다 템베 레가 가르치고라나 미제 버 짐바스다 바게 디베 유데 심기 당라 말락바 만제베 토네 심데 힌데 템벨레가레 데인자 미제 버 짐베 첼레징기 심중 빼나 템베 균이 준주 리웅아발레 대외 템바 이거네 그도 나면 메당고 소나 년도 내바다 템버치데 냐와샤 라마탄 도발이 캠베 지수 템바 지베 깔된 그제라 템바데라 니도게 셰소 송바터 계획신인당 족바당 담가 년바당 모자 체유당 라발로 그걸 제바 소 임베 계획신인당 족발라 때네 나르 디베 계획추 템바다부 세네 디바도 아니 템베 친이당 친시티체 पेज नम्बर 12 में हेर्नुहोस् है तेस्रो स्मृतिको 3 भेद लक्षण प्रकार र प्रक्रिया लक्षण चाहिँ असामान्यतः परिचित विषयलाई नभुली ग्रहण गर्ने चैत्य स्मृतिको लक्षण हो र स्मृतिको हेतु सम्बन्धमा चाहिँ बोधचर्य अवतारको 5औं परिच्छेद संवर्जनीय रक्षामा चाहिँ तस्मात् स्मृति मनोद्वारा अन्नपनेय कदाचन गतापि प्रति उपस्थाप्य संस्मृतिया पाएकी व्यातम भनेर यसरी भन्नुभएको छ त्यसको अर्थ चाहिँ म तपाईहरुले यहाँ आफैले पढेर बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि यसको ठिक लाइनमा चाहिँ 1 2 3 4 5 लाइनमा चाहिँ यसरी छ उहाँले भनिए चाहिँ भने चाहिँ अघि यहाँ थियो टेम्पेसिसी आदि भनिए चाहिँ दोस्रो स्मृति भएन पनि दोष मात्र आइलाग्ने भएकोले मनको ढोकाबाट स्मृतिले भाग्न दिनु हुँदैन र स्मृति बनेको आलम्बनलाई
नबिर्सनु हो अर्थात् मनलाई जे कुरोमा राख्नुपर्ने हो या जुन कुरा मनमा रहनुपर्ने त्यो हो त्यसलाई नबिर्सनु या बिर्सनु नदिनु नै स्मृतिको लक्षण हो 다 되네 템발라 케주 숨송래 템발라 케주 숨 거버 송바니 당보 율기 케버라 디베옹오보 임바 남비 케버라 율데 nger 밍네 제바 메바 숨바 제레기 케버라 셈 율라 미잉신 규네베 된 제바제 인스 अब तपाईँ तल हेर्नुहोस् तल अलिक तल जानुहोस् त तल गएर चाहिँ मुनिबाट चाहिँ 1 2 3 4 8 लाइनमा स्मृतिको 3 प्रकारका गुण हुनुपर्छ भनिएको छ स्मृतिको 3 प्रकारका गुणहरू के हो भनेर चाहिँ विषयको गुण अर्थात् परिचित वस्तु हुनुपर्ने एउटा गुण र आकारको गुणमा त्यो विषयलाई पूर्व आलम्बन गरेकोलाई नबिर्सने दुईटा गुण त्यसपछि प्रक्रिया गुण विषयप्रति चित्त विक्षेप नभई चित्तको आधारभूत प्रवाह स्थित रहने गरिन्छ त्यो तीनवटा गुण छ 다 되네 템베 예와 니바 예와라 템바 짬라 예나 룽아 유숨게 자와 제바 템바 숨유스 야나 템바 녀몽젠다 템바 녀몽제 마임바오 당분니 녀몽펠베 미바 템바 더부인 니바 템바 녀몽제 마임바라 진규기 요와다 제바다 진규기 요와 메베 템바니 당분니 퇴섬리 중에 템바당스다 퇴섬리 중에 템바디 진와다 고베 요 토구요래 니바니 수도잠바 진규기 요 마투야기 템바 약부디 간에 샤고레라나 셈네탑기 띵인진 구요래 구이 나네 게바다 구바니디 임바체 가자 게바다 구베네갑기 템바니디 임바체 시네달 하동기 네갑기 템바요래 오 디기드레라래 셈네 게바 인지기 템바당 실라 수수드베 템바따부 오 숨바 첼레네 셈미과 팅이라 메오르 짐버 제진 띵인진기 땡 제바오 돌레강 곰맘 띵인진기 짜와니 템바 임버 송라 준주레세 슈구조송 강제 템바 이고네 소에 된도 내규르바 대세 시신 원규르신 송와다게 치료용 규르 셰 템바 송에 시신 원화로 송소 스테리 अब यहाँ नेपालीमा हेर्नुस् है दोस्रो विभाजन भन्ने चाहिँ स्मृतिको विभाजन गर्दाखेरि चाहिँ शरीर मन र वचनको कार्य स्मरण गर्ने 3 स्मृतिहरू हुन्छन् अथवा क्लेशमय स्मृति र अक्लेशमय स्मृति भन्नाले क्लेशरहित स्मृति पहिलो चाहिँ क्लेशमय स्मृति भनेको क्लेश फैलिने आलम्बनको स्मृति जस्तो हो र दोस्रो चाहिँ अक्लेशमय स्थितिमा चाहिँ विभाजन गर्दाखेरि विक्षिप्त निमग्न औद्यत्ययुक्त स्मृति र अविक्षिप्त निमग्न औद्यत्ययुक्त स्मृति गरी दुई प्रकारको हुन्छ अरे पहिलो चाहिँ तिरो पहिलो विक्षिप्त निमग्न औद्यत्ययुक्त स्मृति भनेको श्रवण र मननद्वारा उत्पन्न हुने स्मृति हो दोस्रो चाहिँ अविक्षिप्त निमग्न औद्यत्ययुक्त स्मृति भनेको चाहिँ आठौं यहाँ तपाईको 8 होइन तपाईको 8औं भन्छ है त 8औं नेपालीमा चाहिँ 8औं चित्त र 9औं चित्त स्थितिदेखि माथिल्लो स्मृति र समता एवं विपसनाद्वारा संग्रहित स्मृति जस्ता हुन् चारवटा छ तपाईको के 8औं चित्त स्थिति 8 चित्त स्थिति 9औं चित्त स्थिति र समता र अन्त तपाईको विपसना ती चारले संग्रहित भएका स्मृति छेलेर वा तेस्रो प्रक्रिया चाहिँ चित्त त्यही आलम्बनमा स्थिर भएर ग्रहण गरी समाधिको आधारको रूपमा चाहिँ काम गर्दछ र सूत्रमा पनि भनिएको छ कि भावना मार्ग रूपी समाधिको मूल स्मृति नै हो भनेर भनिएको छ र बोधचर्य अवतारको 5औं परिच्छेद सम्प्रजन्य रक्षामा चाहिँ सम्प्रजन्यं तदायति नच वात्यगतन पुनः स्मृति यदा मनोद्वारे रक्षार्थम अवतिष्ठते भनेर भन्नुभएको छ 올라서 다 디인지기 가리인고 안에 템베 코르디투 다 띵인진데다 시바 띵인진라 솜 생이다 예와다 첼레소 당부 생이니스 다 띵인진스나 간데질스 그래 라나 토모 마이엠바 셈 미발라스 데데시아 띵띵이 진럭도 띵이 진세기 된다때 아니 mikpa mije par sung shebe thare tinge zin
띵에 젠수도 미과 미제발 송대와 저서 디인데 투모 마이엠발 셈 미과라 제 직도 네버 제바 띵에 세데 띵에 세데 셈 미과 제주 네버 제바체 띵에 젠수도 아니 네네 송대와 제주도 네버 제베 젤레쟁기 셈종체 알데도와 띵이쟁기 자신이 자게도 사마디 셰바 양탁버 짐베트이 띵긴쟁기 베츠니 류드지 웬바탄 셈 남도게 웬바탄 셈 미과라 조바소 띵긴쟁기 귤라테네 총에 셈 네타기 띵긴지 구다 시네타부 셈네 고니 라 나응일라 셈 조바 속소 티바도 질로나 अहिले उहाँले सम्बोटा भाषाको तिङिजिन भन्ने शब्दलाई कन्सन्ट्रेसन भन्छ तिङिजिन भन्ने जुन शब्द छ नि तिङे भनेको चाहिँ एउटै एक आलम्बनमा आफ्नो चित्तलाई एकाग्रत गर्नु त्यसलाई चाहिँ तिङे भन्छ र एक आलम्बनप्रति त्यो चित्तले चाहिँ एकाग्र गरिकन तपाईँको ग्रहण गर्ने त्यसलाई चाहिँ तिङिजिन भनेर भन्छौँ समाधि भनेर अब यहाँ छ चौथो समाधिको तीन भेद लक्षण प्रकार र प्रक्रिया लक्षण चाहिँ सामान्यतः चित्त आलम्बनमा एकाग्र भएर स्थिर रहने प्रक्रियाशील चैत्य चाहिँ समाधिको लक्षण हो प्रकार चाहिँ यावत संवृत्ति सत्यलाई आलम्बन गर्ने समाधि र यथावत परमार्थ सत्यलाई चाहिँ आलम्बन गर्ने समाधि दुई प्रकारको हुन्छ एउटा सर्वा एउटा क्युरे आलेछ ता तिङिजिङगी यवस्या तिङिजिसे हालेबरेदा मिक्पा चिगला अनि कामा चिङी सुम देले देथुयागी तिङिन जिने केल्पा भादो देथुया तिङि जियोरे छतान्ते तिङि जि चमला येना मिक्पा चिगला यु चम जोकपा ने केल्बे फर जो नुबे तिङि जि थाये ग्यांस रिग दुयो वांदो छेने येना दोखम गि दुबे तिङि जि सुखम गि दुबा शी सुदे सुखम थांबो निबो सुम्बा शिवा सुमे खमगे दुबा शिसुदे नागाताय namshete jiangme ge size chene sume खमगे दुबा शिचे गुयोबा तांग याना जिंगेबा कुंजुब देबाला मिबे तिङिनजे छिदावा थन्दम देबाला मिबे तिङिनजे नि दांग याना जिदेनदा जिदेनले देबे तिङिनजे नि यो सुम्बा छेले ने शेरा फेलवे तेनचे ता तिङिनजे लेगा दे ngaranzugi sherab de ya phegdwa sherab phelwe ten chejing जिदेनदा जिदेनले देबे छ थादा रावण तो डुबर छबा यिसने अहिले उहाँको त्यो सबै अनुवाद भएको छैन रहेछ यहाँ किताबमा चाहिँ यसमा चाहिँ अघि संक्षेपमा त्यो थियो अघि प्रकार चाहिँ के थियो भने यावत समृद्ध सत्यलाई आलम्बन गर्ने समाधि र यथावत परमार्थ सत्यलाई चाहिँ आलम्बन गर्ने समाधि दुई प्रकारको हुन्छन् र अथवा लौकिक समाधि र अलौकिक समाधि दुई प्रकारको हुन्छन् अनि प्रक्रिया चाहिँ प्रज्ञा वृद्धि हुने आधारका साथै लौकिक र अलौकिक सर्वधर्महरू स्वतन्त्र रूपले सिद्ध गर्दछन् त्यसको प्रक्रिया चाहिँ फंक्सन चाहिँ त्यसो त्यसै ता देने ngaba sherab la sum se ta sherab le re ngaba sherab la sum yes singi da yewa da chele so 당부 증인이스 투모 마임발 딱차이 율 제도 시럽기 유되라 딱제 제기 유지고도와 딱자이 유라 다 시럽기 내가 가르치고 올라나 최럽도 넘버 제스 어다 직상 개와다 미개외 최 상보다 년배 최 가리나야 파 딱다 예와 쳐야 돼 최럽도 넘버 제베 딘데기 내가 딘데 지긴지기 심중 찍라 시럽시고 오래라 넘버 제베 젤레징기 심중 심중체 시럽기 칭이 되체 다 다시 시럽기 다시니 갸게도 시럽라 프라갸셰 차라 되는 최럽도 넘버 제베 되니 빼나 시럽기 규 퇴섬 곰바 젤레 종회 최럽도 남지기 심중 따부 인체네 다 칭이다 다시 송로나 अब यहाँ पाँचौं प्रज्ञाको तीन भेद विस्टम हुन्छ लक्षण प्रकार र प्रक्रिया लक्षण चाहिँ असामान्यतः परीक्षण विषयलाई धर्म प्रविचय भन्नाले चाहिँ वस्तुको दोष गुण सही गरेर छुट्याउने खालको ज्ञानले भन्छन् धर्म प्रविचयको प्रक्रियाशील चैत्य चाहिँ प्रज्ञाको लक्षण हो रे र प्रकार चाहिँ स्वभावद्वारा विभाजन गर्दा दुई प्रकारको हुन्छ सहज उत्पन्न प्रज्ञा र प्रयोगद्वारा उत्पन्न हुने प्रज्ञा
다 셰럽딜라 예와 체나 니여 말해 니바 예와 라 ngoyogone yana ni ketopgi sherab dang jurjunggi sherab bosche ata ketopgi sherab sede ame ngal ne ma pugu ke yongdu ne lobjong dende jangni chonga mayimba rangsingi sherab yabu yoba tela ketopgi sherab sigorda jurjunggi sherab seyadi jangbala tene chongbe sherab re 퇴섬 검숨 lobjong chebal tene tela sum yus chiman jangtobla sum 다 이노베이터 당을 얼로숨 퇴종기 셰랍 당 삼종기 셰랍 당 검종기 셰랍 보 셰양아기 추주 주준 잠배야 두고르솔레 숭바터 셰랍라 셰랍 체와바 살와 뉴라 사바시다 체주 좀숨기 셰랍제 여버 숭체 다 셰랍기 이와데 티제 티로르나 अब यहाँ सहज उत्पन्न प्रज्ञाको चाहिँ सहज उत्पन्न प्रज्ञा भनेको पुद्गल आफ्नो पुद्गल भनेको व्यक्तिले भन्छ साधकले भन्छन् पुद्गल आफ्नो चित्त सन्ततिमा श्रवण मनन र ध्यान भावना आदिमा भर नपरी आफसे आफ उत्पन्न हुने प्रज्ञालाई भनिन्छ 14 पेजमा है पेज 14 लक्षण चाहिँ असामान्यतः अभ्यास बलद्वारा उत्पन्न होने प्रज्ञा तीन किसिमका हुन्छन् होला श्रुतमयी प्रज्ञा चिन्तामयी प्रज्ञा तथा भावनामयी प्रज्ञा श्रुतमयी प्रज्ञा भनेको धार्मिक पुस्तक आदिको शब्द सुनेर सामान्य शब्द मात्र निर्धारण भएको प्रज्ञा हो यो माथि उल्लेखित केवल मन परीक्षणद्वारा निर्धारित बुद्धि हो या 다 숨바 첼레 다 셰럽기 첼레 다 녜데 개첨부지 슈긴이라와 데 토레야 샤 잠불렌라 셰유 망보요레 셰유 리직 된조 야 치부지게 레바 뚜야 메데게 코 레라부터는 셴토야 리직요레 다 셰유 리직데 배 원에 단에 배 남주 배주 체네 셴고야 딘데지요레 딘데 임바 인도 지당 상기기 최대 간규르 땡규르기 더네 상기기 최기 도당 오마지 계시셔봐 이나 상기기 최대 아니 최배 차네 세와 매배 최이마 마세 아니 셰럽그 더네 제바 임바 이나 상기기 최대 셰럽 초기 때문에 인스고 데레 임바 인다 상기기 최라 지 퇴섬 검숨 체네 약붙이는 셴버 제발라 셰럽디 하장 개좀 자요레스 등안주 셴버 차오라 अब यहाँ शिक्षक कुनै पनि प्रकारका हामी शिक्षा सिक्दाखेरि चाहिँ कुनै शिक्षा चाहिँ हामीले धेरै प्रयत्न गर्नु नपरिकन छिटो आउने खालको हुन्छ तर कुनै शिक्षा चाहिँ हामीले धेरै प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र हामीले त्यसको ज्ञान चाहिँ हामीले आउने त्यस्तो खालको ज्ञान हुन्छ ती दुई मध्येमा अहिले हाम्रो बुद्धको जुन एउटा शिक्षाहरू छन् बुद्धको धर्महरू छन् त्यो चाहिँ कस्तो भने एउटा चाहिँ प्रज्ञामा आधारित तपाईको चाहिँ शिक्षा भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तपाईको चाहिँ विश्वास र तपाईको आस्था र प्रज्ञा मध्येमा हामीले चाहिँ आफ्नो बुद्धिको धेरै तपाईको चाहिँ उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ विवेकलाई धेरै यम्बा यिनजा 셰럽 세디 뺨마스기 개점부 차디요레스 상계기 최를 대바 지긴지기 미지 임베 차네 아니 상계기 최를 주고와 인자 상계기 최를 주발라 약부치는 죽토야라 셰럽 세디 메도메로아지다 켈진 차요레스 त्यसकारणले हामी सम्पूर्ण बुद्धको अनुयायीहरूले चाहिँ बुद्धको धर्ममा प्रवेश गर्दाखेरि बुद्धको धर्मको अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ आस्था र तपाईको प्रज्ञा विस्डम दुई मध्येमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो विवेक चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ हाम्रो विवेकलाई हाम्रो बुद्धिले तपाईको चाहिँ सदुपयोगमा ल्याएर चाहिँ बुद्धको धर्मप्रति अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ तेरे ता दे इंजा ता दे 셰럽 길래가 간데 지고도서나 somba 첼레니 셰자의 된데 타직도 녜베 태좀소 제베 러디다부이 제가 셰럽데 러디를 빼고도 와 아주 강로만 나라야 데데랑 요래 저와 강교로도 디미틴다 세네데나 마체네 야부 좀 삼노다 예나 와델야
동을 가자 동을 요구 진이 주제 세네 세부 쇼도 저 대인도 셰럽세야 라지다부 인스체 최라 따야기 믹다부야레스 셰럽이나 최 따투거래 셰럽매나 최라 따야기 믹마 상황다고 차고래 믹다부 미셰바 셀웨 드메다부스타 셰럽싱이 드메 낭신레스 미셰베 몽베 멤바티 티묵 멤바 나궁디 메바서야라 드메다부야레스 근데 인자 미셰바 세베 드메다베 첼레 체버 송체 अब यहाँ 3 नम्बरमा हेर्नुस् है मुनि 3 नम्बरको चाहिँ प्रज्ञानको प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा ज्ञेय अर्थलाई विषयवस्तुलाई निश्चित गरेकाले सन्देह शङ्का आदि उच्छेद गर्ने तलवार जस्तो हो रे प्रज्ञालाई चाहिँ एउटा कस्तो भने तलवारको रूपमा चाहिँ तपाईको पहिचान गर्नुभएको छ उदाहरण दिनुभएको छ र ती मात्र होइन कि प्रज्ञा भनेको चाहिँ धर्मलाई अवलोकन गर्ने नेत्र जस्तो पनि हो रे आँखा जस्तो पनि हो रे ती मात्र होइन कि अज्ञानता हटाउने ज्योति जस्तो कार्यहरू प्रज्ञाले गर्दछन् ओया त्यसो तादि पेजनाल युबे थालुठी गए चौदि छारे ता शर्जुङला लोजुङमा शिवछाबु शेचे यिने थालु दुर्दुच शेदि रिमुगाले दोया यिन्दा प्रोजेक्टर गाने ता सुगुदि फा दुनन्ति अब यहाँसम्म आज हाम्रो दिलोगी मनोविज्ञान सम्बन्धी शिक्षाति यो वर्षको शिक्षा चाहिँ यही सक्यो ता दोर दुई अनि विस्तृत रूपमा चाहिँ पछिको वर्षमा हामी जानेछौँ र अहिले फेरि यहाँ प्रोजेक्टद्वारा चाहिँ अलिकति फेरि तपाईँहरूले बुझाउँछु ता अझ तान्दा दिछासोआ युल्ङेङा दुम्बा मेबा टेम्बा तिङिजिङ शेरस दिपर्दो देशे ग्याप्छारता त्यसो ता दि सुगुदि मोडुचे यिस नेपाल अब 5 सर्वगम वेदना संज्ञा चेतना मनस्कार स्पर्श 5 वटा छ यिनीहरूको लक्षण चाहिँ यिनीहरूको लक्षण भेद प्रक्रिया 3 कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्दछ भन्नुभएको छ अब यहाँ 5 विषय नियतहरू चाहिँ छन्द अधिमुक्ति स्मृति समाधि र प्रज्ञा यो 5 वटा चाहिँ एउटा यसको व्याख्या चाहिँ किताबद्वारा चाहिँ हामी गइसकेको छ तेरे ता खवलले योरेसना कुडोङा युल्ङेङा सिमजुङअबजुङाजिने चुछारे खिएचवा चु ता खवलले गेवचुकजी सेदले थांगी सुइबा त्यम्बा चुमदेन देगी थु सांबु छायाते सोसमगी खोरदो सिमजुङ गेवचुकजी लेबने थामेतो फेबे तोकि छोरे ता गेवचुकजी दे 대바 ngotaseba 텔유 대자 메베 게자 샤당 메베 게자 timu mebe geza zundu 신장 바유 당념 넘버 미세와 체네 아니 쭉쭉 요레스 대슈아다 네파 अघि 51 चैत्य मेन्टल फ्याक्टर मध्येमा चाहिँ हामी 5 सर्वत्र गइसक्यो अनि व्याख्या गइसक्यो ती मात्र होइन कि 5 विषय नियत पनि गइसक्यो जम्मा तपाईको 10 वटा गइसक्यो अब आयो 11 तपाईको 11 प्रकारका कुशल धर्म त्यो चाहिँ तपाईको श्रद्धा लज्जा अपत्राप्य राग रहित मूल के लेखे त्यहाँ कुशल र द्वेष रहित मूल कुशल र मोह रहित मूल कुशल र वीर्य प्रश्रद्धि अप्रमाद उपेक्षा र त्यो के हो अविद्यन अविहिंसा दिसवा ता दिनाला अनि थेपा लायादि ngaranzu kunju sumla theba chela theba layadi yeche ngoza sheba layadi susungone lega dugja chi chega duguduna ani lega duja chebe kabla ya chega dowe kabla rang gyumjena kyone a nga chumden degi jinju nangba chireta ngala ya domba yorda nge dende chene digmare chene ani ngochawa chawadi cheyala ya tagdeya dende thela ngoza shebas 텔 여바라에 숨바테 여바디 내가 두자 제가 조용도 아니 랑 김진 제가 마임바 신 녜 내가 되잖아 나랑다 아우즈레데 녜 빨라다 아말라기 민 챈려야 너그레다 녜 라마딘데기 챈 나랑기 라멘 챈라 너그레다 아니 지게 상게 좀 되는데 툭 텔기레다서 도스제네 신 김진을 거네 아니 독자 매버서야 딜라 체여바스 알리디 숨딘다
네, नेपाल. अब अहिले श्रद्धा हामी सबैलाई थाहा छ आस्था विश्वास श्रद्धा भनेको कुरा हो लज्जा भनेको चाहिँ अनि आफू स्वयं कारणमा तपाईको कस्तो भने अब आफूले लिएका दीक्षा शिक्षा जे छ त्यसमा तपाईको होशपूर्वक सम्हालेर चाहिँ कुनै प्रकारका न तनद्वारा न वचनद्वारा न मनद्वारा नराम्रो काम नगर्ने अनि अपत्राप्य भनेको चाहिँ ठेलियो भन्छन् त्यसको कस्तो भने अरूले कारणमा जस्तै मैले यो गरेमा चाहिँ राम्रो हुँदैन मेरो गुरुको चित्त दुख्छ बढी इत्यादिहरू कुराहरू चाहिँ तदिसवा तदिने छिदे तदिने दिथनान जिते गरे पेजा नाला देचा मेबे गेजा शेदां मेबे गेजा तुमु मेबे गेजा सुदि मार्जिंगो मेथा मेसेन थियोरे ती थंदा दे खरेलाना देचा मेबे गेजा सुदि देचा पोए गेजा लसगोर देचा मेबा सोकिंगी अनि देचा गि निम्बु यिंगी गेजा शेदां मेबे गेजा सुदि शेदां यो मारे लाइद माइम्बा शेदां ला खप्ते जाबा शेदां मेबा सोकिंगी लो गेवे자वे 로 तिमु मेबे गेजा से दे तिमु गि निम्बु छिगिंगी गेवे लो ओ 된주 테데라 ओ सुंगियोरे तिसुमिंदा अनि ओया अब यहाँ के छ भने तपाईको साझामा चाहिँ खास तपाईको पारिभाषिक शब्दमा चाहिँ के थियो भने अनि तपाईको द्वेष रहित मोह रहित र तपाईको क्लेश रहित पनि हुन्छन् तर उहाँले यसमा चाहिँ थप्नु भएको छ के थप्नु भएको छ भने राग रहित मूल कुशल भन्न थपेको छ त्यसको एउटा बुझाइ के हो त भन्दा चाहिँ राग रहित मात्र नभनेर त्यो रागले त्यागिकन अनि तपाईको कुशल धर्मलाई चाहिँ अपनाउने भएकाले चाहिँ राग रहित मूल कुशल भन्नुभएको र द्वेष रहित मूल कुशल भने चाहिँ द्वेषले त्यागेर कुशलतिर लागेकोले चाहिँ द्वेष रहित मूल कुशल भन्छन् र मोह रहित कुशल मूल भनेको चाहिँ मोहले त्यागिकन अनि कुशल तपाईको धर्म लाग्ने अरे दोस्चे तीनजा देशा में शेदा में तिमु में से कि मेबे थंदा ति थिरे ति दागी गेवे सिंगे चंबो गेन थामो लोसान ग्या जोगी सोंरे ता दिओदे ngab thukpo chinsa songa ta dumba de kare chunru geba kare 신장 goba kare bayu 저 다 chunru sudi gewa chebala toelo gewa chegorda sudi gada chene gawerlo jiorwa hotel라 아니 chunrus 신장 세야데 gewa chebe kabla 류다 셈 가리 임바 이나야 레수로와 다 딘나네 갑들 심중시바 인자 셈 레수로와 셈기 톤에 gewa chega 도용도 녀도다고 데데 마임바 즉 셈기 톤에 gewa che발라 아니 레수로와 종소나 딘데기 레수로와 체베 로텔라 심중 바여바 세데 아니 섭섭체야 다 디베 독자레다 다 독자디니 지교 말에 세네 심기 나로네 독자 제와라야 박수연체야 섭섭체야기 아니 로텔라 바유스 드베게 보고 바디체 다 네팔리 나라 अब यहाँ आयो वीर्य भनेको प्रयत्न भन्छन् प्रयास भन्छ तपाईं कोशिशले भन्छन् वीर्य भनेको चाहिँ र प्रसृति भनेको चाहिँ कुनै पनि राम्रो कुराहरुमा आफ्नो तपाईको चाहेको अनुसार चाहिँ क्रियाशील हुन सक्ने क्षमतालाई चाहिँ प्रसृति भन्छ अप्रमाद भनेको चाहिँ कुनै पनि तपाईको नराम्रो कामहरुबाट सावधान रहने तपाईको त्यसले चाहिँ होशपूर्वक रहने क्रियाशील चाहिँ अप्रमाद भनेर भन्छौं दिदिसोआ दिचे तादेने पुइ जुबा ताङयोम जुजिबा नम्बर मेसेवा तादि ताङयोम सेरे खरेलाना 착당이라 님이 따외 토네 착배 왕도야 마송 아니 셰당기 왕도야 마송아 제네 아니 제 로디 딱딱 아니 저기 개발이야 내야 데데텔라 아니 로땅용 바스네 어디 디스고아래 넘버 미세와 세디 넘버 세외 로조 넘버 세와디 아니 셴라 네베 삼바치체 미세와 수디 네바 체베 삼바디 세외 삼바 인자 콕강네 네바 미체베 삼바 다 디기 천시샤 용도 닝지샤와 닝제 저 넘버 미세와디 닝지레 오야 됐슈와
चुबचुक्ची अब यहाँ 10औं चाहिँ उपेक्षा भन्ने उपेक्षा भनेको चाहिँ तपाईको इक्वानिमिटी भन्छ उपेक्षा कस्तो भने जुन राम्रो कामतिर तन मन तपाईको चित्त चाहिँ लागिरहेको छ त्यसमा तपाईको समान भावनामा चाहिँ राखिरहने विचलित नहुने विक्षिप्त नहुने त्यसलाई चाहिँ उपेक्षा भन्छ र अविहिंसा भनेको चाहिँ तपाईको करुणा भन्छन् कम्प्यासनले भन्छन् खास हो भने कुनै पनि प्राणीप्रति हिंसा रहित भएको क्रियाशीललाई चाहिँ अविहिंसा भन्छ या चिक जेशा त्यसो तदा तान्युम दोवा तान्युम ला अनि दुजे तान्युम छोवा तान्युम सेने मंगुशे यरे ता दुजे तान्युम थोने केजे सेवा यिबा यिना दिदन देवायर गांगला शिनजांग सायदा तिङिनजिन सायदा खजादि भायो सायदा तिजोल देवायर तादि कन्डेरे लाना सोसो गोमराजी ग्यावे काबला अनि सुसुगी सेम मिकपाला वे खदु तेला मिकपाला मादेवा चिन छिलोलो ड्वा यिना लमसां शिशिन सेगी समलो देगे ओ सेम गेवे मिकपाला देमासु छिलोलो ड्वा ति शेबा छगोरवा तादि शेबर छेने अनि तागदा मिकपाला नेबर छगोरे ता यिनाया रंगी सेम दि गेवे मिकपाला गोम ग्याने सांगी कुडावजिल मिने गोम ग्यादु तागदा छि दे योबा यिना शिशिंगी लेगा छगो मारे खोरंजा शागोर तिदे यिबा यिनजा तान्युम तेला दुजे तान्युम सुदु शिशिंगी सेम मिकपाला दिगिदु मिंदुगी छावा छिया दि काने रंजा hlöबर शागो तेला तान्युम चिक लगोर ओ थिया कोंबोशेवरेस अघि यहाँ उहाँले उपेक्षाको विषयमा यसको विषयमा उपेक्षाको विषयमा उहाँले चाहिँ व्याख्या थप्नु भएको छ यहाँ के छ भने अघि दोषी तान्युम भनेको संस्कार तपाईको उपेक्षा भन्छ संस्कार उपेक्षा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जब चित्त चाहिँ एक आलम्बनप्रति ध्यानमा बस्दाखेरि चाहिँ अनि प्रति अभिज्ञानले माइन्ड एलर्टनेस एन्ड माइन्डफुलनेस भन्छ त्यो दुवैले तपाईको प्रति अभिज्ञानले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ हैन मेरो चित्त चाहिँ कहीँ विक्षिप्त भएको छैन भने उसले चाहिँ एउटा होसपूर्वक सम्हालिरहेको हुन्छ त्यस्तो होसपूर्वक सम्हालेर त्यही ठाउँमा त्यही आलम्बनमा एउटा समान रूपमा स्थित रूपमा रहनुले चाहिँ उपेक्षा भन्छ संस्कार उपेक्षा भन्छ हो दिक्षा तादेने दुसजेने थेपाने जिबे नम्बर मिसेवे पादु गेवा चुकचिस्तोवा ओता दि ngaranzugi thandane thanda ngaranzu da chibasosu ke thuzyne rangi sim gi khordu simjung gewa chukji di letwa chawda rangi khordu simjung gewa chukji di letuna di simjung gewa chukji di yarke tamedu phe yongde sangye se di chago de inza thanda sangye rangi thugyula simjung gewa chukji tamedu phe lo di yore अब अघि देखाएका अनि 11 कुशल चित्तहरू चाहिँ अब हामीले पनि त्यस्तो प्रकारका 11 कुशल चित्तहरू चाहिँ आफ्नो चित्त सन्ततिमा चाहिँ अब विकास गर्ने उन्नति तपाईको गर्ने वृद्धि तपाईको फैलाउने त्यस्तो प्रकारको हामीले अब तपाईको के प्रयत्न गर्नुपर्छन् प्रयास गर्नुपर्छ जब चाहिँ हाम्रो त्यस प्रकारका 11 कुशल चित्त चाहिँ प्रगति हुँदै जान्छ अनि पछि यस्तो समय आउँछ कि अनन्त रूपमा तपाईको चाहिँ प्रयास त्यो प्रगति भएर चाहिँ पछि अन्तमा चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त हुने सम्भावना हुन्छ दिदिसो सिमजुङ गेवाचुकची छास ता दिने देरेदा चाङयन ठुक सुदि चावे न्यमो ठुरे देचा खोङडो नागे मारिबा न्यमो चिङगी तावा अनि थेसुम न्यमो चेस थेसुम छाङमा न्यमो मारे थेसुम न्यमो चेस ला योंदि न्यमो इंगिङगी थेसुम जियोरवा पेना 차샤나 केवाङाची यता मे लाबाचा माइमा फेजे मेबा 인사레 수도 मेबे छोला समलो सुक्षवन दोजरो धमिगुरगी थेसुम सरे ओ तिन्डे दाओ ओ तिन्डे छने ठुरे त्यसुवा ता अब यहाँ 6 मूल क्लेश हुन्छ यसको बारेमा 6 मूल क्लेश यो हैन राग क्रोध अहंकार अविद्या र क्लेशमय दृष्टि र क्लेशमय विचिकित्सा भनेको शंकाले भन्छ डाउटले कन्फ्युजनले भन्छन् शंका तैने थेसुम छङमा थेसुम न्यमो अब यहाँ तपाईको नि तर एउटा कुरा शंका हुँदैमा तपाईको चाहिँ त्यो सबै तपाईको क्लेशमय हुँदैन हैन त्यस्तो भन्नु खोजेको
다들 딜을 셔봐도 녀문증이 됐으면 그래요. अहिले यहाँ चाहिँ भन्नु खोजेको चाहिँ क्लेशमय शङ्का भन्छ उहाँले तेरे तेरे इंसाता रिमुदे अंगुले मालाला कब दिदु अनि चाय न्यमों देजो सेम की खोला लेप दी केम्बे शेदान जंगी सेम छाने अनि शेनाङ छाब छाया दे दुस छुमरेस त्यति बेला चाहिँ अङ्गुलीमाला यति क्रोध व्यक्ति हुनु त्यति बेला उसको मनमा चाहिँ ती प्रकारका 6 प्रकारका मूल क्लेश थियो ती मध्येमा उसको एउटा क्रोध एकदम बढी तपाईको चाहिँ उजागर थियो या ता तेने न्यन्यन्यशु ता न्यन्यन्यशु सेदे चाय न्यमों ठुक देला तेन देवे न्यवे न्यमों न्यवा सेदे चान्युला न्यवर छेबे न्यमों ता दिनाला थांबु ठोवा निबा खुन्जी सुम्बा छापा सेदे अनि क्युन देजो बेशाबा छिकबा 콩두기 꾸네 랑베 토네 아니 셴라 츠바사야 데네 차우도 세나 규요 아니 저기 가수래 뀨 메발라 랑라 뀨 여신도 매돈도 채와 찍다 랑라 연대 매신도 여돈도 채와 될라 규단요 데네 갸바세야디 나게기 차시래 데네 넘버 채와세야디 디 가수래 닝지기 록조 되는 와서 매봐, 텔 매봐, 묵봐, 거봐, 마대봐, 레로, 방매, 쟁이, 시신 마임봐, 시신기 잘하쳐야지 마임봐. 되는 남행 체네. 어디게디 녀외녀몽. 대수와. या नेपाली. अब यहाँ 20 उपक्लेश भनेर भन्नुभएको छ किन चाहिँ उपक्लेश भन्यो भनेको चाहिँ त्यो अघिको त्यो 6 मूल क्लेशसँग चाहिँ निकटता भइरहेको हैन त्योसँग नजिक भइरहेको क्लेशहरूलाई चाहिँ 20 उपक्लेश भन्छ त्यो चाहिँ क्रोध उपनाहा र मृक्ष प्रदास ईर्ष्या मार्ष्य माया साठ्य मत विहिंसा असरता कौशित्य प्रमाद र मसित स्मृतिता असम्पर्जनीय र विक्षेप गरेर चाहिँ 20 वटा प्रकारको चाहिँ तपाईको उपक्लेश हुन्छ यी सबै तपाईको कस्तो भने त्यो 6 मूल क्लेशको छेउछेउमा भएका छेउछेउमा उत्पन्न हुने खालको चाहिँ क्लेश चित्त हो यिनीहरू दुसवा हो दिछे ता देने ngapju ngaje ginane nyenyu nyishu pardo chinne dere shibju shabge chinzarwa shabge shargu ngapju mare shibju shabdun chinzare ta shabge shargu ngapju ngajik chene shingyur shisigda dela shingyur shis shingyur laya de tinde gyurlo shidi ni gyoba tokba choba shidi shindu gyurgore shindu gyursudu kabre gewa chadroya kabre migewa chadroya o tindeji yungu yosa ani gewada migewa shenla ya gyurdroya yodegi jinza shengyur tela shiyus nida goba tokba choba che ta nida nidi hakugdowa gyoba gedi hakugrowa ni kuyagi nigi sheba gyoba gebe sheba di che tokba choba shebe tokba di kabdiri shebe tokba di 유라 심죽 제바 강시라 심죽 락바 더버지 지경기 로텔라 똑바 쥐바시드 유라 심죽 제용도 심죽 락바 마이바 14표 토네 심죽 제경이 텔라 쥐바 도스네 아니 시드레스 어야 अब चारवटा बाँकी छ यहाँ चार अनुयत भन्छ यसले सरल भाषामा भन्यो भने चार पर परिवर्तन भन्छ सरल भाषामा चार पर परिवर्तन किनभने पर परिवर्तन किन भन्यो भनेको चाहिँ कुनै चित्त यस्तो हुन्छ कहिले चाहिँ तपाईको कुशल चित्तमा परिवर्तन हुन्छ र कहिले चाहिँ अकुशल चित्तमा परिवर्तन हुन्छ त्यसको एउटा स्थिर हुँदैन मतलब त्यो परिवर्तन भइरहने चित्त भएको कारणले चाहिँ चार अनुयत अथवा चार पर परिवर्तन त्यसमा चाहिँ निन्द्रा र कौकृत्य र वितर्क र विचार अब यहाँ वितर्क भनेको चाहिँ कस्तो भने स्थूल विश्लेषण गर्ने ज्ञान तर त्यस्तै कस्तो भने एउटा स्थूल विषयप्रति चाहिँ विश्लेषण गर्ने चित्तलाई चाहिँ वितर्क भन्छ भने विचार भनेको चाहिँ सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्ने ज्ञानले चाहिँ विचार भनेर भन्छौँ ओ या ता तेने दिएन्जे दिलेवर ठुब्ने ता दोङा थुमुङगी सिमजुङगजुङ आजिक छारे ता देने ngakdan dene mare
되네 양 셈라 타라요 당고 또르투지 슈 다데도와 자외 사제 두바 셈 타라기 고르스 로 타라에 시그레 셈 타라 당보 데도와 찌르 낭베 택바 투모의 숑네스디 동아 니게 택바 투몽 토네 숑네 로 타라 송당직 로 락바디리 차문들이 세네 송당직 나 라메 스디 잠바타 단타라야나 디나네 꺄 네조 라메네 송베 아니 셈 차모카레 락바카레 세기 대시 직체네 아니 니요레 세바레 그쇼와 या अब अघि सम्म चाहिँ 51 चैत्यको बारेमा चाहिँ गइसक्यो अब यहाँ छैटौं चाहिँ मूल विषय निर्धारण स्थूल र सूक्ष्म चित्तको बारेमा चाहिँ सामान्यतः साझा बौद्धयान ग्रन्थमा चाहिँ स्थूल र सूक्ष्म मतिको वर्णन चाहिँ एउटा छ त्यसपछि अनुत्तर तन्त्रमा स्थूल र सूक्ष्म चित्तको बारेमा चाहिँ वर्णन दुई प्रकारको हुन्छ त्यहाँ व्याख्या चाहिँ त देजु टेदे 투즈면도 투즈도도 마음바 쉬기체 다 देजु 총마 पेना देजु दा देवाशरा योरे जुम्मो देजु दा अब समय पनि सक्यो आजको लागि यतिमै राखौं यसको विस्तृत विश्लेषण पछिको वर्षमा तिरे अनि तिरे छ ता देजु छाङमा छेने दिचिकी छ या ता दिने दिरे ता थालेन्डे अनि ता 투즈 मेवा यिन्जा ता semगा रिबो ngoju निमा शेदे दोस शाक्यु छ 아니 다 디토라야 단다 이기나 요바나 신체네 다 녜코르디 슈 먹어와체 다 비유토라 티겐데 티겐다 르무소게 멤버 누르라 다 코란 칼레셔라 갸바레 다 좀메데 녜 사상 좀다 이네 컴퓨터 나로 루니 르무다메도 소거로와 디야 조당지 시행고도와 코란 서버에 투치스야 되다 아니 단다 비유나라 요바디 네발케라야 아니 교리아당 아니 소직 제디 아니 루무체는 도 나송 자연 두고네 대연적 그쳤어요 어디 전에다 다른 나란주 생각을 봐야 돼 차상 약부주 총송세 도수여이 야 अब आजको मनोविज्ञान सम्बन्धी 4 दिनको कक्षा चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ अनि आजको लागि अब यहाँ त्यो टिबेटनमा चाहिँ बनाउने चाहिँ उहाँ हाम्रो नुर्बुला हुनुहुन्छ भने नेपालीमा चाहिँ मैले त्यो अलि बनाएको थिएँ दोस्त